ofore amanfo emam ate Adwuma Ahenkan 93.3 FM. Bit me cast a bush and you won't nipa, Yeniska. Maybe no yardine. Oh, here be a day with bush. Me, you chat from Ghana Adisiye, Adwuma ofore amanfo emam ate Adwuma Ahenkan 93.3 FM. So many every day, but the man she every bit of my year is in the barrow, the disappointment that you marry. No way. The member begin to ash a sorrow, the bobby and be empire, but the errors are sorry, the baba. The mechanic, oh yes, everybody won't change. I refuse to give up. Sorry, lucky cow. But easy like a day busy. Be young, and I refuse to die. Sorry, lucky cow. But easy like a day busy. Be rich, I refuse to give up. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amanfo emam ate Adwuma Ahenkan 93.3 FM. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Jesus, and here say a radical Adwuma. The Busha be over when you put him money. We feel okay, but we need fee. We okay. It's a bit to make us a bush and you will nipa, Yeniska. Maybe no yardine. Oh, here be a day with bush. Me, you chat from. Jesus, very and so I'm on a sea, yeah.
Jesus, already Yamarata, Muntintim, Mamuhinto. Every son, what he muro, also saying Yamobiasio, Muntintim, Mamuhinto. Jata kesi bum Opel bianu nenso yende ayemo Yawanya mibia Obentu me And of course, it's another beautiful brand new Wednesday morning live on your radio. Ahenkan 93.3, your family favorite radio station, back on your radio as usual for God Encountery. And of course, we back on your radio to do what we knew how to do best. Some 41 minutes into 6 a.m. Him down. I don't pray, maybe this out here. Nyamia Domiansia here. Yeah, that's what me, Daniel. Still in the month of May. Today happens to be the 24th day of May 2023. And into your midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Yes, in Konya, a free break of himself upon Nundibabo, a for God Encounter matching, and only Jumedian Udin. Kaya Nundumbono Obetinsem. On behalf of the team, I feel I do feeding at one more. Mammy Samo Achien, Namemo Aquaba, matching any Jumediano Edin. Edin main so major so or Bo Ba o Fori Amanfo. Yes, in Konya say ya. Jumediani Ashe. Ye didn't know the Bema. It means some brand of my coffee, you were bracing your city and the Muno, Namin Fa Emma. Or some in control see free and pay I could see and you rare. In Suno any of them. Nanso Eviano Ebeboka cra. Eviano Ebebo, and Intiano Shannon so Eddie Mammy. If free and pay ya air corner. Ewium ebete ebeme wiano abo ewiano ebebo no eye ensuo ewia anti ya no ahye ne nso ye ko animu no wabre wiane ne mu ebon kakra no ebetimi adwom na fi akofa ensuo ede aba anti wadaroma se ne wobekọ afuo mu a eya na watoto ne yema ntentem na fi wafri ho baby obekọ bia no a onhye de ni ade bia ebekata wo so no eya no why nintentem na fe we free honomo sanse ensuo ani wo fem ene ewia bebo all right nanso ensuo ani wo fem eya no wa hye ne nso ewie mo brase ni besia ko ne demu no ena medi mu amane ade ama wo no Tim Mamu him die. Munting Tim Mamu him die. Munting Tim
Mamu him do. Every say no tie muno. Also say ni e wo biasi. Untintin. Mamu him do. And then so you the bibet for so na fe your treaty topic in the amount you say just trust and obey. Just trust and obey. John chapter 9. Yeah, kind from the verse 1. Na ye dia kwa kusi. Ya shas ye ayedimu enkomo. But before I be koso no, me mausa akwenya no na oni Onyankopɔn akasa. Nti unyanka hwe nkyere no a. Anopai biwa no na shas ye aka bibi fa kyere Nyankopɔn. Na dom ni na humo bro na wade ahwe yen so ama de pa chi nti anopai otiase ya na ade aseda de ama no. Anopai otiase a no aboni din na wada na se. Yen enipa mpo so obi ye bibi ma yen na ye hwe animu se onipa no de so aseda de beba na Onyankopɔn a ono no obo soro ni asase ono na wonwen wo hwe wo so ma ade chenwa ube nwinwi se ode aseda beba ne din kronkron anopa mi pa cho ba bia wo bia bi wa no ne ka bibi kire Nyankopɔn no bi wa no ne ka bibi kire no ka bibi kire rade mani hu said ya waya ma wono wani aso mani hu said ya waya ma wono waso mutwe na wode so aseda de ma no inti ka bibi kire Nyankopɔn no ka bibi kire no se obie wadi kitwa bi na wuhunu ne ekoso ewo odaye ene odasuo mu a anka se ade achi na wote se obi se faseda mahurade a anka wontwen kra ma onipa ne mpunka obie na no afa na wa hyase na wode aseda de ma no oyenyame enti Nyankopɔn no pe yedase emu yedase anyado yedase akodonto yedase aburu yedawase ason oye nyame yedawase obambo wadom ene won hweso pa nanka yen so yene hwan se yebekoda na ade ache yen Awurade na madom ene moburu hu so ama no pai ade achi bi mu a ye kan sase dan kan din kronkron ayeye nkan din kronkron no ena asen kan din kronkron no e wode ye waye afi ye jai ene ehye wo Awurade nsa Awurade ya hoho ni ebesi na yenim efri sabre ya kopim se nondu kura bebo amesoro ya konwan so no enipa mari yenim ni ewom eya na ehu Yija hye wo Awurade nsa Awurade de yebeye musuo esan amane akwanhia ohawo eja hyehye animguase ye free ni nyina mu na boyen ho ban dombo ayen kura yen wo nsayem hwe yen so aye ho emma asem ena no asem wo ye kinkan ye na de pa Osina Awurade ebeba behwe ne ma wabra ye nam esum no obeye yen han obema yen so asi na batiri so obeje yen tata de yen akobɔhye asase ne so sɛne na no ɔhye Israel fo bɔ na ɔde wo mo kɔ bɔhye asase ne so sɛde na asɛm kan ye no saa pepepe na enen so wama ade akye no wahye yen bɔ so ɔde ye bɛkɔ bɔhye asase ne so na ye wugidie se ode ye beko Awurade fayeko bɔhye asase ne so bɔhye asase a ewo ne nufu nsuo ahye so ma no bɔhye asase a eye nkonimdi asase eye nuonyam asase eye awo asase eye akwantu asase eye ayaresa papa asase eye faahudi asase eye dansie ni akwantu asase no Awurade fadom wo ma ewo Jesus udimo ewe Yesu dimo amen Ghana adisiye oboba ofore amamfo emama ache ediba ahinkan 93.3 FM
I don't see part of Bible no na ye munra mu ni yanka nyame asem ne yan sorry so na sports e metwa so mfa ma o ya shase a ye di nkomo ya shase a ye sua de e de afase nyankopon ye wo setie e de ama no anopa yi ye mu bebre ye nye setie mfa ma wurade ya yen kuma ene yen adwen be ka kire yen no eno na ya na ye but ye be yo setie e de ama ne nyame asem no ka no a ye be ye nkonimdi for one srana wadi tie abi ya yesi wi maninye mafio adichiye maninye bichirada nyama peni na everywhere radin chenebu ema misre tie abi ya yesi wi ene ukuada yi maninye bichirada nyama peni na ema misre. Into John chapter 9, the verse 1. Ye can kind ya kofem ho. And run your shots here. Just trust and obey God. Just trust and obey his voice. Just trust and obey his commandments. Now one serena wedi neti high. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. The verse 4, the Bible says, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. 6, when he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. Verse 7, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing.
Enti enra ye hyase na yesua no yehu se na Yesu Kristo ni nasuafo no ennam wabra omonam no omkohyira ni fraeni bia ni fraeni no nasuafo ni bisa ne se owura Yesu adan na wutumi ono papa Nyankopon no mutumi bo nipa ni bi na ma ye binim asikafo ebinim so bedi hia saa ye wo bi ho no obedi hia se Nyankopon amba mu otumi di hia no de akowuom ade nti na te saa na Yesu Kristo anu yi ode ma wo ne se ye wabusua ni bi wo ho no mo a ye timi kyekere to wo so se saa busua we de omo ntu kwan saa busua we de omo ngo saa busua we de omo nware saa busua we de adwuma ye frɛ na adwuma se wo benya ade a ye frɛ se sustainable job boa unyanya bi pɛ ye be frustrate ya na ya make sure say ye we frim de bi adwuma ye pɛ se wo ye bodwa de bi adwuma ye pɛ se wo ye eye masom omo mpɛ se wo be ye adwuma saa adwuma no o ye de akɔ pension na omo bisa se adenti na etisa Yesu Kristo ka kyerɛ omo se etumi si saa se si se nye se abrante na opa adwuma wonya ababa wa na opa kuna wonya opa wa wonya abrante na opese otimi tu kwan opese otimi si dan otimi ko school no se entimi mamu saa eya nkopentem emu anka se oh ababa wa we de ware a onware no osi so no ne ode na brabo ye yenti nene onya kunu eya mpre wo ho nka saa sanse enya ni nyina ene ya na eya bone a wo mwadi victims no eya na bebre no anim ho hwe na mmom sene awurade ani onyam beda adi ntia na se awurade ani onyam beda adi a ewo se yo setie edema no ye toa so akan a o se na wabra oka saa asem we wie ye no oti tesuo to fam oti tesuo ye den eto fam de fra of friend saying clay omompa egu so na ode srasra onifrani no nani tie dia me pesa me ka kire wo no wabra Yesu Kristo call ne nsra ban mu no listen to me onyankopon betumi aba wabra bom nanso wa ama ne kwan a wa nya oseti amfa ama no a obeba wabra bom all right and into obitumi ka se na sa branche we okwa asore pa o na se maami we obom pae pa o ade na still a wo bre prayer towers no wo mo bom pae pa ade na still a bebre no ahobon wo mutumi spray teta okra prayer towers ibi ntimi nto wo mo mpa bo achiachia ubetumi ehu awurade all right ubetumi atone nwom akenkan na sem ubetumi ama wabra bo he okra de ye ka se nkrofo a wo mo dress yie pa ye betumi akenkan de waka wo se we de dress yie pa we oni mukasa pa we ye good pa we ye say pa nanso udim die ntia Yesu betumi aba wabra bom nanso wa ma ne kwan wa nyu oseti amfa ama no a ubetumi atena sorry dan ni mu emfie bebre. That is why sometimes wo de wa sorry ho no mo no wo de make afu ani to fom ne hwade osofo betumi ahyehyɛ program obɛhyehyɛ te sɛ 3 days anase bia 1 week ɔhyehyɛ saa program no a ahoho no ɛbɛba no osofo ni Nyankopɔn bebie nani ama wahu bibi aka fa omo ho enam so omo beyi wo setie di ama nti bo se pa na breakthrough no aba wonso so firi tra so de mo ne nya ne o wodi mi die nti a wa ma Nyankopɔn kwan ma wabo wabra bom all right nanso wonyo setie mfa ma no Bible say na Onyankopɔn ne ba Yesu Kristo te tasuo to fam obompa egu so the anointing oil the srasra so owie ya no ene ode esrasra brantie no naniwa ode srasra brantie naniwa ne nani na antio tie di oka kire no ena Yesu Kristo ka kire brantie ne se maya mafamu de ewo se wonso ya wafamu de o wafamu de aba ne den 1 ewo se wugidi se de maya ma wo wani no ebeti 2 ne me ka kire wo se ye no ewo se wo ye. So you trust and obey God before you can see results. You can trust him, but say one pay attention to the instructions. Now one yes so obedient to instructions no a ubetumi aye Kristo ni pa ubetumi abompaye pa ubetumi aye wiase mu niam nyina nanso still yente wonka enano obi presente ne nyom utie nyom na timsa nyom na ede me bisa say enyum yi bo nyom na asema tete nyom na oba bi da o
because what thing you na wuti enyum no wutumi say this song no a popular song but intimi penetrate intimi nko. You know why? Aka bibi me de na de no su de besi ha no mo o say na Yesu Kristo te tesuo eto FM fra anwea obo so mpae de nwosra soso owie na ode sra abrante nani ante wo ho ena o ka kire ne say and said unto him go bia no so your commandment so de any obedience ena nam enti ye commande wa onipa na o commande wo no or expect something from you sa won so be dan wo be yo setie we di so Kristo asumdwe nka ho na dum na oso mfa ma ho e bompa isa won konkrum ye wani na eti revelation na se ba bia ye keka kɔ no me pesa wote ase ya akɔpem si be Friday no na so you setie a afei wo se asɔre na wakɔ no enema bi be hye ase se esesa ente sa obeye kwasi da nyamesum ni de bia no address shepe no akɔtena so dem hallelujah ye hunu hwe petre na sam osofo no so aben pa o enkrofo ba begi breakthrough ne de kɔ oda so tene na ase unhunu wo ho ano afi ato ne nsem keka osofo no kra de ne aka bibi a wose we Kristo asomdwe nka yen ho na dum do so mfa ma yen ohun yen mobɔ na ɔmma yen ntiase akoma na fei ahobrase akoma na oseti akoma ɔmfa nom yen ewe Yesu din mu amen. Sports ebra so ye kwa aba ɔmoba e de aka nyina ba beto aso e de ama wo Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Yo, Obi. Bibi abako de. Oh, Charlie, Bibi ay kama. E de radia se. AJ. E se ye de. Abo. Bibi a se ye. Yesu adumo bi kama na so. When you su monitor na ntimenka nyame abon so. Aya na me nti asem ne. Na mo se 31st ne be Wednesday is a week. Yeah. Na Europa final we no koso ho. Final Game no. Eno na ye de ade. Me na me say Champions League. Not the Champions League. Champions League is the apex competition at Europe omobo. And Europa no so ye ne ba. Omobo de kan but omo 3 competitions omobo in a season in omo Champions League, that is the apex one. Middle one the UEFA Europa League and the last one and so the Conference League in there. I'm say last year yana omo introduce here say ni onko bo Morocco say hwan no. Omo Europe. Oh okay. Ati when ye mrofo no kwa na ebo ye nka ho bi on European teams no kwa na wo de tutu ye de no ho a ni omo bebo no ene week no de ade wo de ba Africa Confederations Cup eno no ya clubs no kwa na eko clubs no kwa ni ekotoko ni ha se kwa enye yie no ni ekotoko ni ha se kwa enye yie okay say oba ahonma ye CAF Champions League eno yo mo so mo Champions League na oba ha no so a ye CAF Confederations Cup eno na ye mo say Europa League no mo bo no Conference League in the ye nyanya bi wa ha no mo okay mate ba me tete is it this year na GFU mekoto ma ba no this year yeah, but report about no say GFU president say unim time about to be baso na so no de enyo na was ochire time ana yeah, but maybe one to organize elections near the no. When say they have to say committee in Atenasi. Nyanta chi honhom na bia boawura no ho. Sir, kunyan dey transfer ya na adwuma no mo de. But bia o ye bia kire say ade na opese okobio. Opese okobiem. Cause Nancy e say opese okobiem. Ko de obekobiem. Ko no obekobiem. Ba ono pese beto so aba. Say say ndi. Sanka na nka mama na to. Ara oye yi. So ya de. Then I never saw him say I think say later part of this year September ni mo baby September November ni mo baby and Rami we say country mark can adwen de kire wo mo I say dey be your country or me nim pa ko person obey GF president na ka waka so bodin da bi e bi akọ osimasimra on qualify on so non qualify say Ghana had so be I say no qualify so e dey adi no onko on qualify so affiliated with so your judgment kotoko wait me say unya adwuma ma club bi adi you ntumi nko say do aba ko pe club bi do ho ko dwen nti obetumi akọ maybe nim de nti a
I say go minim nipa ko person be president obi aba we ba hey but ko ko no de ontimi fa honko ta but na aponsan person okọ obako angaza say la me am ties am person ko pribia say team de menya bi eh say odi won ko na so prim say ko wini a ono team no so obenya fa so bebre what I say ko kotoku aka chem say sisi a no person me ko pribi na kotoku boss no ono onko bi on ono so ye Eastern Regional RFA chairman ne boss na ne mfindu yangasa ketre ne boss ne mfindu ya oko belusu okay I see what I say what oko belusu na ho Janet oko belusu what I say oko belusu obelusu ya batu ya style bi onya affiliated with the club untimi nkonkugina is that now I'm from football people no onya affiliated with the club untimi nkogina me nto so aba omo so ko wi no ko ye yiso o san so twon fi club no na wa ye adwuma sa nti we kan wa dwonkyere omo meka say we sebe nyansa bi ani manamboa what I say yes nyansa nim bad ya qualification na so ye football people na ni ba wi am say so twon ho on ka so ni team ni ba so ni team odubimba nti wa okotena so ko ye sa emra no na keti say ye mano emra ne ye mano ana emra no ayo momu nina nti enya nka o masesa no ayo momu nina enya nka o masesa no na Endra madam fu bi send pictures bi owo Accra Lions yes o ma ton ana o ma partnership Luther Matthew say German international and report e ban say obey part of Accra Lions team no because anyama bi o de send yeah no doubt building was any on babe affiliated with Abrofo ne ade omo no na ye adwuma han ti Endra meti sa story no me ho anhye da ndwiri mi sa but Luther Matthew sa any ye top German footballer wa ba be to ana say partnership Ballon d'Or no be affiliated with a Ghanaian club a partnership ana say wa to ankasa they say on that see oye majority shareholder and say I say to go di nbe Ghana players nyina be dwane akoho o say Accra Lions do mu dwane mo be de da Accra o say club bia owo Ghana Premier League mi ana Division 1 no e wo Chimuponti a o de ball league no e bi mu to maintain Premier League sport no so mbenya TV rights ma omu players o mako via ma o maton omadi some players some team enso mpese obeji league no so bon say e be start Premier League no obi su kwade o qualify ko Premier League no a o mpe obi su mpe ti se team ya ni tia ni na papa no a on person be qualify ako person base ho person asie ho no a no ni tuane de ope na ene na say anse da anyi David no ope no ho na so na on pen so be qualify if Senka Division 1 no e wo TV writer won na ka enu de me no be ya adwen that stand ne say I mean ebia players anase team person be qualify ko bo Premier because ebia Premier no obetu kwan akotemale be Division 1 no untu kwan akotemale so that say o cost na e be short amount but Division 1 no any TV coverage when so be ton player so I say unya TV coverage man who say na be ton player dem awa obi hwe mini fence Accra Lions game man obetimi yeah investor yeah dynamic obetimi abie TV station ni bi and then sorry ni our friend is saying right G no enye too expensive right G Ghana football yeah unse a platform so TV no mo bie ni bebre no enye se o ma se da si dan si ho no na sa why ye adwuma o no ma ye adwuma a platform bi masa Facebook no ye na o obetumi afa ho yes manai ono unya ready to beton player ya so obi ati akara be share kura bia se obi ankotwa hwe but ton players na mo di bia ton ton de abeton ton de obi aton enti obetumi akoje on platform munya den to make a player ne value be kosoro won enu nyina e part because Accra Lions no body Division 1 no owo oni Frank Champion or something no omo connection omo players ekoba omo players omo ko dey someone as ambeje in Frank Champion still no so yes but omo ba premiership omo ba premiership to get that offense opportunity no say okay say about Premier League into the hwe player no Ghana Premier League no ebi amene koto community has be you see player no but ebi a owo offense Division 1 and I say bi obi an shede hu no and I make say eno kwa de eno no mam this time this age I wo mu a technology na take you over no na nkrofo ya mo hwe yi would be fast ade na enye multi TV no so one no
TV bi also yes your friend says ZP so dey almost say name bi gu so also betumi akwaje bi sometimes once obi on obi honma opebibi a opebibi fair ade competition sometimes you play our academy ultimate the video see me so etwa wabra obobo ne ade but yetimi ade ti sa video so what you say and say na mutumi bo live na dey o ka chan say e ko bo live mo nhwa na da bi o me say what you team what you team na bia wo ne kotoko kwa akobọ na wo ka kire GF fo say memi wo mi TV nti pese mi yi mi am game a omo mpene so what a game be wo yi a kire ho a friendly game and a game be oni omo mpene o say mimi ankasa mi wo mi team na say bia Ghana Premier League de omo mpene but a friendly game na Ghana Premier League David obi abeto ade na o yi na o de agiska na o yi na obi ahwe eno de wuntimi wo munye na a friendly match omo kokoto e omunya mfa so de and omo na Star Times omo na betu ba chire mu de Star Times Ghana had the enkofo hwe onkofo hwe sa onkofo hwe sanya friends le wi ye je ntimi nye so no menti ase enya Ghana Premier League ne nkwa na wo so e wo other channels bi wo so so a ya ka Ghana Premier League dabi Star Times no a lot of friends say wakoto DSTV anya obi me ba obi nko nkoto DSTV for e bia so be hwe premiership keke on ebu on ma friends station bi wo so na ni je ho beto koto DSTV okay nti se wo to Star Times na ultimi nya other channels no nti bia na Ghana Premier League ni tino mkoto eno na me ka ba se no question dey anya nsa no de ma wo onya mfa so dey we are talking about Star Times decoder no sister enya Ghana Premier League ka dey enko fa mesi ha me ka yi Premier League no na me se nkrofo hwe man ka se Star Times no nkrofo to o se Star Time for on right omunya mfa so what does say sa na obuza na mboa na me se omunya mfa so se o ka se omunya mfa so ka de obetimi ebutohwe se de o ka no se bi obi betimi akoto dish no no akohwe channel foforo anti eno no omunya mfa so Ghana Premier League no aha so ka se Ghana Premier League no mu yi no omunya mfa so ana na se no hu nkomo ne yedie yi because Star Times na mu twan so ka se Star Times omunya mfa so dia ye radi nyankofo kotoku piaro ye nto aso ana pay ma yamfa good emu nsem kakra enso so emfa ma yamfa sida ema Jubilee Hospital ma so asa good emu nsem ne de ba o yare ho dodo o be papa age ayaresa ye dia eno any Jubilee Hospital ebia lab na pese oye anase do na pese oto pharmacy kese on medu a wo pato bia no obonya bi ato enso eho antenatal care ho de ma ema ma fafuru na fi postnatal care enso de ma na ese o ma wawi am pese o check akora no se na pomudin no esi efa no mbra na fe yemboa mo afa ebia surgery operation bi na pese oya oti atakese on ma infidi ahye mu ma ebetimi edi aboa afa ultrasound any ECG scan no enso aba we no apemfo no mbra na afa info twam scan enhwa afa prostate no peso twa scan ne no sina kase ye ne esi afa bepiemu na afa yemboa yare bi acho usuro fere sobedu nkomo ede akire onu a yo kanso ni to no ma yebetimi ede aboa afa wani ina ohwa dia ohu wo issues o wani hu a yo eye clinical infidie ahyemu ma oba yede behwe na afa wani yare nyina no ya tu ni tempa so ede ama diabetes and hypertension for no muntie we no ehwe no pa bia no nchekire enso ekoso ede mamo edu amaba no insu ambo na afa na mo bedi ebetimi aboma yare wa no so no ayira efrumu so afa canteen honom senen upadua ne papa atwadia bepiem e Jubilee Hospital o bana kita insurance so dia ye beje na ahwe say national health anase ne no say private health no ye beje na ahwe na bibia so etimi akoye edi amao Odambabu road Amantra bridge ne so honom na ahwe echi akwan obehu yen 0244575799 0244575799 na 0241784645 na onien edi nkomo Yenshen semna send no pay emfa emawanshase emfimfri assistant coach Edma Blasters of Ghana okupia pa fan didi dramande de nsem kakra dia tudwa osubepie oman kunkun Ghana hanum se ya ye place awodo na bebre na so edizawo se Blasters no ye betumi akobobie fi se place ne de emfa se local based player anase usi account na no o qualify se Blasters no ubobi na osande nsem kakra de peso o se de ebeya place ne betumi abono bia na zikoi enya kola pakopie mo Blasters ya kwa kubobi yese yen no anase coaches no ni mpedifo no na fei omo sha branch ni nkuran se ba bai obetimi abo na bia koto senior players na de da yubu na de ade no na amahye branch ni nkuran na se hye mo nkuran de a Blasters de obi a ebetimi abobi
Looking at someone's confidence base, it's about being very clever within your environment. And so you know exactly how to maneuver yourselves around the environment confidently because you have studied the environment. And that is how our players need to study our league and terrains, clubs, venues, what is made of, Accra Sports Stadium, the Wood State Stadium, Cape Coast Sports Stadium. In studying all this aspect gives you the opportunity to be confident because you know how the crowd are, you know how the pitch is, you know how the home team plays within the opening minutes or the later part of the game. These are the processes where players gain their confidence and then they are able to improve and develop their game. We and some said Didi Dramani at the Ejana Obaberino and a fee Ebusan say Adano Dako Piemo a game between Achem Danko to Kurios and a fe Kumase Asante Rogema a Toja our Dau Amakutuku a Guam Academy and Satin Bacono and a Kubisan say Oko Isoko players and also Goshe players no more dembo and also Oko Soko and some of the Giano and they say on the Okoe so in the support Equa Akomada technical team no na fe Quachisuno and we say Empin Fonsoba and into Ubajuma there's a support no GF Fonso air support to Obibia. I see players from different points of view, so I'm not here to analyze individual players. I'm here to have a clear distinction of what different teams are made up of, to see what value it brings to our football, to see the influence of consistent team play, and to also support the administrative aspect of the game in terms of to also support the technical base of the team, our colleague coaches, to know that whatever work they are doing, we also pay attention and then we want to support, and also to support the players to know that we're paying attention to what they are doing and to encourage that we should continue to support the games. We and some assistant coach Adama the Blasters of Ghana coach Didi Dramani Eddie Eja Nano Pay Yadimu Semino Ediamau. Yegusu Ejina Black Stars Muno Ghana Nia Branty and Dean Thomas Tepati or Sansu Siakai Edma Arsenal or English Premier League Nimo and Chair Best 2020 na Branty and signed 5 years contract Edma Bol Boko and Dean Eddie Arsenal na Nabuto Janessa Branty be PM or Arsenal no abe key figure Eddie Ama Arsenal Bo Mubo Nano the performance de Ayadia Eswani Yepa especially na this season ocean performance Thomas Tepata dan edia na se kon kan yepa na Nabuto Janessa Branty aka 2 years contract ene no on Arsenal wo na Arsenal for omo ewie season no omo say yade a omo epe players bi abehemu e Arsenal Branty and Dean enso e de Moses Katselo si akan e de ma aye Boboko na de Brighton no Arsenal for epe ni Declan Rice ni na no Branty epe ne sans no Man City for Branty and Dean e de Ike Gundo one no Branty epe we mu nyina e mefodes na sanse beto dwape na Italian clubs bi atwomotise sa play so mo badia like the Thomas Tepati e be continue ka say the Italian clubs have good one atwomotise Branty Thomas Tepati no omuhiano yenda ni enremu ewo glorious Accra Heart of Football kodin kuma kanso fama enaro peko piema na sa report formo e ba ne se enda Nyankopon ayadoma amobo fani game a omene 11 wonders na se edi ebo ni na be ko piema na se 11 wonders no Nyankopon ayadoma May 30th na se omoso ekwakobo mu playoff game against Eyabo Fakoto na fe yehudi onoso qualify na be piemo e Ghana Premier League no next season na so ne enkoma Accra se eba nda 2:30 na se fani game no to Jamedimu ensem no hede ama Yegusu Ejina Ghana Premier League no on just teams omo qualify bobi no Pando out of Lions enso team amno ka say de na say 2022-2023 Division 1 season no zone 3 na ayade a omo team qualify every ho na omo president aye papa ndin ade Ransford na te Abe do na friend Randy Abe TV host esanso serve as executive council member at the Ghana Football Association wakasa say no Pando Sports Stadium hono no hono ne no do no chema out of Lions special mo bom games na so be say 10 years ni NSA invest 10 pesos kra enso e stadium na mom omo putu nyama e na kwama e be bo ma the premiership na estatia o mbetimi abom games e wo eye Pando Sports Stadium yenti ensema Dr. Randy Abe edituja from 2014, we should be able to say, National Sports Authority on financial situation. For about 10 years, they've not been able to even put one peso into the stadium. But because of club licensing, there are always regulations, and the licensing phone will always come and check. Do you meet the requirement? Because the peso ball on it, then I was seeing you see a resource to be able to meet the licensing requirements. And they don't know, and the stadium doesn't meet the requirement. They say we can't play there. It is not my fault, but I've always gone
gone the extra mile to ensure say be able to play, no, we will do it. Even stadium, no say net is whether it is about the pitch, service, even goal post, net, corner flag, will say a technical benches, say a perimeter, say a tunnel, say a fence in a inside hole, whatever it is. We have done it. Like I said, from 2014, one person has not come from the sports authority. Everything you see there, we have done it, and it's just to meet the requirements to be able to play at the venue. We are Dr. Randy Abbey. Yenremu na fe yanani enchemu ewo referee manager. Papa e fan Alex Cote so aso en konkodi nkomaka. Enso fama enano papa ne nsem ka da betudwa. Waso be piemu ewo Ghana Premier League ni mu a ye referees no emraso se ewo se omankasa nya kukuduro na fe omugire omna so ye adwuma ni ye. Se de be ya ebeso bibia ne bibia koye. Enso eriama na okopiemu ewo various games ni a oso utumi kwa na fe boy akoto abonten se okotamba no na okotam na fe odidi ade agura na ojenjenjenjina ona say time na ena eguso e waste papa nsem kakra edijae. We identify that we are not having exact time of match play. There are too many time-wasting tactics in our game. And so we encourage them to be very, very strong in adding up to the time loss. Time loss through various means, through substitutions, through injury of players, treatment of players, ball boys themselves also misbehaving and all that. These are all time loss. And so we urge them to actually ensure that time, of course, we actually enjoy football and we must see a little bit more than the additional time that they have done. Of course, we encourage them. We told them that yes, it's good. We are seeing an improvement as compared to last year, where now they are playing some 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. But we want to see more, and they have to be strong in doing that. Referees manager Alex Cote. Kotoku Rush Ladies and so aye teama ene ubano ma division 1 league na no mudi akotini wo mpa na afie na so mo league omboy no omo no mo top ya o ma qualify kobo middle league ni ebi omo hwe anim se me no ombetimi qualify na afie Premier League no na se Monday na wabo bi na bibia so etimi akoye edi amo Stella Abrokwa and so a player edi Kotoku Rush Ladies or the nsem atudwa se ndi no at the start of the air league no obehwe bibia no mbeda na enhyeda enso ani kra ni no mankasa no mo lenso nei ohwe mo mutimi emotivate om ho ma bia nso etimi akoye di mo mo so mo ball first league game awie no mu say so mo yiro mo ho a o mbetimi atop o mo table na mpo mo timi qualify akopiem o premiership no yenti ensema Stella Broker editu yenim omuhwe ni premier ne de be boda e hom se nya ya ba ne de na se ne ni je de ya ba ne ya be hwe be betina ne ade be be free ba ne be betina ne ade ne na se o ya kakra umba ya she hun cry ne yesi okay ntino ya forget nyoma bebli na ya she hun cry ya ba ne de ni sani swadi hunu ba ya first match na ya ko boy wo asimfusu no ansa ne ya ko bo resistance no na ma hun se yenya pushi hard kakra bi dia cap ne be fa ko ya coach futuo ne ni training ne kasada ne kasane zanyo manu ha ene eshe yin crying titru krana itumi ya de J Cup no bai inti we Stella Rocker ba ko dem say wenya agba wiere da inti no se Premier League no na se mba konkudi bia no the Premier League no enso abodan omo memma no omo ba division 1 no omo no mo nsa no so akobo Premier League ni bi we nsema na se Stella Abrokwa enso editu yenim ma emphasize da ema Elohim Treatment Center Dr. Bednego enaida no na nei se yare no ehunhum yare na se niso yare no obe pima Dr. Bednego one time obetu asente mpa so edi ama yare no aye cranko ene a stroke na etete wo waist pains na hawadwen ende no sciatica na etete wo prostate infertility oba no ontimi enfefru infection bi na wanya typhoid ulcer asthma liver kidney anase ne no wakoma na wo problem ho afa kopiem Elohim Treatment Center na fi Dr. Bednego into a center paso emfa emma oba na se foda ne bonya den 30 Ghana cedis pe sa so na card no enso 20 Ghana cedis oba your affordable machine one ma na se free massage no e be san edi ayo now the new chima a special FMM massager we no a year the man more stroke na face sciatica na a boy to a sentem paso enso edimam a bed na go COVID test na enso aba we no cocoa one time e be to a sentem paso enso edimam eduro FD ahwema jatum se a year into numa enkofa habia enso emfa embro
Roni chema na se o hwe wodan hanu ma na so pebi eduro ni bi ato a roni chem o Kennedy drugstore na se odan station honu ma no obonya bi ato ho Elem Treatment Center branches no ebi nkoko ebi ho boso enum na fe kofodua no ni nyina no hwe honu ma ubehu yen odan de ye all right ye ni Dr. Ade na ebon hwenim we no ade a Thursday 2 weeks bia no Dr. enso eba ene ayayadefo enso ebedinsa wo so na de tie nie 25th May ochina Dr. Eba achimdan all right na one ayarefo nso abedin komo yare be 82 bia no fakopi mo all right na se opposite Dr. Adi na ne Dr. Abednego enso ending komo na bibia nso enkwe enfama wo kede anase ne no peso kede dia every day bia no kede ye adwuma fe number na ne ending komo 0547 108393 0547 108393 na ne Elohim Treatment Center Dr. Abednego Dano no Edin Komo. Yenremu ewo Spanish La Liga demo Endra tesa match se ka che no ye bo edifo no na ko piema sei na esi eko Celta Vigo ehye kan ba ko a Girona enso ehye ba ko Real Sociedad ebo kan ba ko Amaria epreya amantumi antie kan no Real Valladolid etnafie ebo kan miensa ema Barcelona enso etie kan ba ko na nyankopon ayadoma games audio no bi etofem auche etnafie ene Sevilla abani 5:30 aferoma Real Madrid etnafie ene Rayo Vallecano enso Abovero etnafi ani Cadiz edi aboni ene Real Betis etnafi ani Getafe enso abonafe Espanyol enso etnafi ene Atletico Madrid edi aboni English Premier League no ene games no ebi eba so outstanding game ene ne china nyina no ebi eba so na fe weekend ya prepare na fe English Premier League ne da ba na wieye ene Brighton and Hove Albion etnase na on Man City na say the league winners no on the eboni ene 7 o'clock na sa game no baso afoko piemu Italy so a Coppa Italia no final game no enso baso 7 o'clock and na sa game no baso Stadio Olimpico Fiorentina etnase no ni Inter Milan eda wintamso yeremu Tottenham ni nkomo enfama enseme formo eba na se do muchi epe coach na amope coach na madan wani yeremu final bobo ko no papa FN and slot no no edi nkomo say onje peni emefa Tottenham was bobo ko no na fe onye head coach enfama Barcelona so no re nchemu amabranti a ni fe no Julius Conde omosan Branten from Sevilla reporter Ebansa Branten so beko efise ni position obo no Barca ene ne bonto US Conde say obe free Bobo Conde di Barcelona mo Madrid say NSN komo ifo no Eban say de amope number 3 emana babo Adama Madrid bo ko no visa Branten fan Falan Mandi no e ko asi prepare hana dwen na mo ya Madrid san komo ko ban yakofa Alfonso Davis na so Branten contract de won sensem no still na one ba ya eguso sigudwa so a o si kan Adama mtomo damani eremu e Liverpool na fe Abrante FN Andy Robertson no amakofa Brente ene pimo e Madrid bubu kuno besia kan e dia mom weekend na EP ono aba na wieye na omo ane no omutwa EP no na se Sky any BT Sports for say yen kan kire mo say ma mo pe top 7 clubs na ahwe mo games na bia Man City Liverpool Manchester mo no enya da mbenya ahwe efise focus no elko relegation fight no omo se ase ono no honom aye hyehyehye ntende no omo TV anase ne no broadcaster eba nyina no EP on this weekend no relegation threatening teams no any games are omubetwa Brighton aso ye coach Efeno Roberto Di Zerbi coach Edema Brighton boboko no papa nsem kaka de atujo asa Brighton Efeno Moses Casiado no Brighton ko piemu Brighton as no modern bonde kedwa ye papa for Brighton Efeno Alexis McAllister enso no modern bonde kedwa ye pa na o se ohwe ma season kwa we ya like Christian Brighton no o metima ko piemu ko sia kan Edema team sa wodo no bi no o deserve se omodo wa kwantu no enso beto aso akwadam hodi be hufo na fe ye hu de e wo Brighton mu a we enkoma akara pa no ende anopai Kofi yamfa nsem ne NC na nanu ada na Vinicius omokobo game Mestaya na yehura branche na adwe baji kodu na oye tuntum so de oye nipa bibini onye nipa report aba say ya dia Spanish FA no omo atwen Valencia fo no aso omo say 5 matches omo stadium ho no Mestaya ho no no ye cruise afi 40,000 pounds omo santua na bibia so enkoyi infama red card ne de ma Vinicius no so no reporter ba ne say ye twam ebisa dia Vinicius ye no eso anipa yi na referee na wanya referee
referee say on the amanye ne hwe na yo na poma record na waje dia say no so hu say referee mo de incident na see no na o de man nti o say o ma hwe mu mayi red card na fini so next time so 5 games o mo embo ye gina we so near the same na see me dia the Joshua Kwabena Jenim Joseph Fajiri Wabrempon wo Pokuwari Raymond Ashete Urat na Afi Benito Mauli ye nyina ine ken tiboma e da gudie mu nsem no e bi ja ye soro so na captain in the morning wo boba ofori amanfo atwaso Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Minyantaba anka metuma kodonchi na wanting you. Minyantaba anka metu tise abrono mao metuma kodonchi. Obahima, ono ni magrodie. Open friend of my miwai. Obahima, ono ni mdia makuma pe. Open friend of my miu. Minyantaba, come to my kodonchi. Now what do you? Minyantaba, come to say abrono mao. Metuma kodonchi. Mina munsunsamui. Do you hear me? Oh, here to me out to way. I'm a
Ghana Adisi, a Boba of Fore amount for Emma Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yet was so sharing so much. And only Jumedia Gusua Wuti, you're calling into the world of sports. Update Uhunani Diamond. Osho Mreno Simano Ebia Samiensa. And Abapa no part non soon a home. Joshua Kwabene Janim, Kofi Ejiri, or Brimpong Pukuare. Ben Mauli, Raymond Ashitete, or maybe Yomodia. Yet was so the amount. Edi ameje so obuoba ofori amanfo. Yege. Akwankwe yedie. Na meka masem. Hey. Akwankwe yedie. I didn't view na meka masem. I don't pay your bedding come on. Your bedding come on. I am afraid you Yamiadum Yako. As we speak, 600 million US dollars has been credited to the account of the Bank of Ghana. Into Yadaya, the Akanabeba, almost some of us spread it this year. We're going to get 1.2 billion. Enti afi we nkwa ibenya 1.2 billion. Na afi aka no. Ya je di aka na ka ho. Na obi message ya wa send di aba. Mahwa masere a. Kwabena kranche. Oyesenka okwa akopɛ parliamentary candidate Eddie. Ewo NDC. Edimu o ehefa Kedi constituency. The message na me hu here na master side. Also obi nka nkyerɛ say dear IMF. Kwata. Or send a message na enra. And you see dear IMF. Kwata by ochina dear. Na mo 600 million no amode bae no ni nyina asa ewukumewu. Minam sazana so minim baby amekwa. Abusia na yebesia de IMF no yakọ but ade ba ko a aban no yesre no se onfa meto ho magana fo nyina ni akiri. Eye conditionalities ya attach to sika no a IMF fo age atum so de be mayen no. Your conditionalities bebre wo ho se empanimfu a wo mo no mo ene in charge of se omo be mayensa kan information no so ma mayensa kan information no na omo hide information no a afi na mu give room for speculations enti obia de obia pebi ono so beka de obia pebi obeka enwo se eye yetete yetiti ni bamu a eno na mpe bebre no moya amosi fear and panic enye fear and panic. IMF contract ye no mo akọ a wo mo ate ase yedi sika na mayen no menyi ni se yo mampani akufuado ene betua sa aka no eye Ghana ene betua sa aka no enti Ghana ni bia is entitled to know conditionalities ya attached to the IMF facility no mo ate ase a omo asha ase de mayen in tranches no I was say Ghana Nibia has to be in the known. So that's yeah. And this a big give you room for a lot of speculations. Ni ayen so yensa somu no ene yebeka ho asem. IMF na yakọ no. Ene me be si kure mu no. Ni ya tuwe mu kwa de no ye ne nketewa wo. Ene nketewa. Mi hu ye no. Me yam waje be say pram
eno na atwema adwanti so say enkrofo se yema kenoforiata enko meka bi but ene ma sesama adwen moma ne nko moma ne ngo no won kyerɛkyerɛ nsɛmu nkyerɛ Ghana fo na onkyerɛ yɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtua saa sika no because obi a kɔgye bosia a ɔkyerɛ kwan a yɛbɛfa so obetua metie ina sɛ me kɔgye bosia wo bi hɔ a ɛnyɛ sɛ me fiti prekopa ma kɔ asoma sima me bosia na ɔno nso atam de ama me wabra ommisa me sɛ sika ya me de ma wi ɛdɛn na wo de kɔyɛ na ɛkwan bɛn na bɛfa so obetua no ɛwɔ sɛ metimi kyerɛ ɛkwan a mɛfa so ametua nti conditionalities yɛ wɔ ho no bosia bia obi akɔbɔ bia nhyɛ yɛ wɔ ho baako a ɔmde abeto abɔnten a yateɛ ɔmo sɛ interest ni ho interest free loan ɛna ɔmde ama yɛ yate nti ye kotua ebetua the exact $3 billion no ɛno na ebetua yate but ɛnhyehyɛ foforo ɛwɔ ho because yenim sɛ IMF de ɔmo no ɔmo mfa ɔmo ade ma saa keke ɛnka sɛ ho adwo nti monye nkɔ ɛnhyehyɛ ɛwɔ ho enti yɛbɛsra aban no and this is the time where government communicators no ɛwɔ sɛ yɛde mo kɔkɔ hyɛ dɛm na yɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu kyerɛ mo na mo nso mo de bɛto Ghana fo anim ma mo metu mfuturo ngu Ghana fo ani mo mɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yɛn sɛ yɛ Ghana ne yɛde akɔsi awowa a mo mɛka nkyerɛ yɛn na yɛ nyina yɛ fi ase aboaboa yɛn ho a yɛ fi ase mo aboa yɛn ho because nkrata de bi a yɛhunu a yɛbɛdi mu nkɔmɔ ene no sɛ saa ne tie de a ehu na abre ho nso me say nkrata no a yensa somu no say saa pepepe ne tie ne ye study egusu study ni say saa pepepe ne tie dia ene na ehu and aban no they have a lot of questions to answer. They owe us a whole lot of explanations. What's your mobile number chechiri mu kire yen ne ye tie ase because when me catch say me verbal obosia 3 billion ye abin wa ha sikana but that is all without giving us the details of agreement no because enya obia ni bona fide property obia ntumi fa ne sense ne bo enka say IMF sika no eye meme MPP na metua eye me Akufo-Addo eye me Bawumia eye me Alancash eye me Kennedy Japan eye me Asumasi na betua no eye Ghana na betua therefore we should be in the known terms and conditions ewo ho na se ewo se ye hyase emia yimu a ye mia yimu e de atwen ewo se ye hyase no mu nsuo di twen wo pa ya twen because the ye tete no ehu ye de China for ka 1.7 billion China for nko a ye de ka 1.7 billion na nsem a ye tete di free China for no ho na busua ebedi nkomo yen sebre ma minkofa wo da chinti me de me hu ye na me yama hyeme and I was so much nsem mu de kire Ghana for mo ankyere ya speculations ne bekoso enkrofo bekoso a speculate and it is not their fault because mo na mo wo information ni nyina me ko kan obi baka jam say yen sanjuro ni adwuma say wasa wo hwehwem na hunu mi ko hunu ne he ne ye wone ho no so wo mfa ma wo ko hunu ne he and anyanye bia we no ye de ben ye wo say ye confidential de ben wakọ akọbọ bosia na akọbọ enyo na wubetua eye nyina na yebetua betirechiri mu kire yen Ghana fo ye ho kire yen ye kọ IMF fo ho omuma ye sika no omsi ABCD yenso so ya anye no ye ho kire yen nti yaje enti ABCD ni yebetua anase ABCD ni ebeye na ye atua ye ka we eyade a wose edisie confidentiality ni ba bia mbechirichiri mu kire yen woda chinti ye de toaso woda chinti said you win na your bra kwentu afutu ni adesun ewo mu eno na ne bra so ayede to aso de ama osisi a woda chinti obra kwentu afutu eni adesun a ewo mu yesi nkonwa bia no a na yede abrew nti anopai dia yede brew potoka semu ye say don't set your goals by what other people deem important.
Don't set your goals by what other people deem important. And I know na me ni obi di nkomo asem o ka kire me ne se na ni jinsem twerɛ adwuma no ho. But na busuafo aka kire ne se nsem twerɛ adwuma no sika nim. Nti ono de onye mema wonye na emom omo pese oye aban adwuma. Nti oka sa kire me bisa nti aban adwuma na abusuafo ne pese wo ye no. Oma ka kire so mbetua ho sika like omo ambeki ho arrangements ana. And I say, no more. Can you be there? Say, Madam, nyabotre. So the BBC when is so person, yeah, men teach and crofo can. Because we have so many teach and crofo can, and crofo be more asaboni, and crofo be more off beat. One here as son of senior was a son on one side. Because also be the nipa mi ba wiase mi nche bia saa o mi ba wiase nche bia saa but be 3 decades die ma bedi enti manhunu ne wo wiase kakra bi mi ba wiase mi nche bia saa but enam ya adwuma yi a eye nipa ho adwuma nti ama mahu nipa su enam nyame adwuma sofo adwuma na edidi akira na eye nti ama mahunu nipa su mahunu se de nipa te e experience a 3 decades ni ye nya no obi enya 4 5 7 decades ebia no nya saa but niamini nipa na nti a mehunu se wusi ubedi nipa chi abeye bone bra madam ubeye bone se wusi ubedi nipa chi a wonko wani mu da eno no na family de to no nyimo no osese mi tie nipa no a anka wanure chire utie de nipa beka anka wanko nanim. Enti say me dey person ka me ye doctor me ma me say me ye nurse obi class person ko ye teacher ni ne ma me asem o ka kire ne say ohunu say nkrofo hye nurse atade sa na ye ne fe ohun say wo mo hye police atade na ye ne fe enti chenchena wo se ne ba ne kokoye bi akola no nso nimo na koma mu say police soldier ene sa de no ane ma me bubo din no no na ni nye ho enam say otie or setting goals by what ne ma me ka by what ne papa ka by what na busuani bi ka enti no o kwa ye bata no pay me ka kira awofo no me ka kira mu pen oba no onya oba wo tie ewo musi wada wo yam abosome nkro wo na wawo no ene wo ma na duane dia na waduru ba bia waduru no but onya wo dia oya urade dia wo ye ohwesofo wo hwe ne so edisa wo hwe ne so anya na abekere ne onye jai no fama urade decision bi a obeteki no fa kwa urade anim se owura wona wo dia me dia me hwe ne so dia opese wo ye nie ebeboa no me mehwe ne so o chia amatene no but nyame na me be kire no ne wonye me be imposi e wone so se me dia me hunu doctor fo a na ye me fe enti pese wo ye bi me hunu bank fo a ye me fe me pese won so koye banka madam udi agoro ube pie akola na ade na kowura bank hwa mo be ko wie sika ebe ko fanim guase de abrew onye wo dia jai ne fama ne ye ne dia na ono nkere ne wonye o de ne se obehwe ne so betenetene no anyom tofo no o sha ase no to gospel we hunu se o Kwame Eugene switch from gospel edico high life e fama no into ono so some way some along the line no ono so switch akọ one way wani megu ase obi to me a free Lord Kenya free our friend is saying so to ne high life ne hip hop no watimi abu curve e dia be wura mu ama ene oso your sofo ente ye nipa nyina se wo mo so betumi aye bi na anya bia ho na ka tell say auto high life a wo be ko buru nsam gem eya eboko fiki na tanyo ha wonte emu dia he na enye gospel kufiki na tanu mu bia ya gospel enti otietie nipa no na onu afiri ho adan ya yese mu a motu kufiki na tanu mo nyomo no motu Kevin Boy ne mo nyomo no mu a motu Shatawale nyomo no mo kwaburu nsam gem enti ofiri ho no mo aba ha obetonsuom ye nkai wo biom be firm with your decisions. If I say me to high life
highlight for to highlight for ngwa bunsam jemu he me ka kire mo ne omo eto gospel ni bebre be kwa bunsam jemu na chatawale mu gina ho ndi se wa dwene se wo to gospel me rade me dawa se o mi nyame me dawa se no na de wo call heaven a that is not a guarantee. Iti odachi nti okuyani enkrofo gbatodwe na hwe ne wasase ne de gbatodwe na enye yi amobi enkrofo dua nkate enkrofo dua nkuruma wohwe na wo ho no wodi dua bia na enye yi a yiwani hwemu ne dua wo de no na nya botre fama no. Don't set your goals by what other people deem fit or important. Enkrofo bebre ye mistakes. Wahun si obi aware na onipa ne ware ye no ohun se cake no bibi na di free suro na de baaye enti ono nso de pressure to be ma no so adan yo mo so awade na omo be ware no e wo se cake no bibi di free wiem de ba be ma nso ahoɔden ntumi saa de no e free wiem di cake ya besi wo kinkin no be ma na ahoɔden ntumi because obi ayama ye fe nti ono so pese we yebi no wanko bisa ne se ekwan be kwa no fa so ye no wahunu no okwa koye bi anopa imi nkasa mama sem nwa se ye nkuruma na woton ene be ko faster ton nkuruma enye sisi wanhu sisi enkofo nyina ye mobile money nti nso ko akoye bi o de no se ye jene eno nko na woton na be ko fast de ama wa kofa jene no mo ani nko ho ton jene ne nko a eye bomone no ene be ko faster ye ne saa obu on so de frafra kontem fast won so ye obu on mo a ofa ajene kakra entosi kakra we kakra oton e ko fast si obi fa we no afa we oton e contentem ne nkire se won so kokofa oton e be contentem nia oye beboa wo no nia wo ya enkofa kamera wo enkofa nim guase mera wo enkonkoma wonye bibi nchen so a akire yu benu ho no me pa chew entie di ankrofo beka ye na eno na ebeboa wo Kristo asumdwe nka yan ho biom na adom na osomfa mayen. Don't set your goals by what other people deem important or fit. Oh yes ah enim guase beba wo da chinti de bae no yenkotie Monica by show money na fei yanto asomfa ma wo wo da chinti wo da chinti ye yi dada enti no ane so betam de atum why Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM enti fili kakra na fei yamfa de obon krata mboso no mfa nto asomfa ma but ene no se de medikan ka kire wo no ye betro more light on IMF conditionalities no a ewo ho no ye be bisa mpanimfo se bosia na omokobo ye no nhye ye ewo ho anything yes moya ade makwa kujira Ghana anamu akoje bosia no aba me no ka say 600 million yes ya hit Ghana ye account asedanka wurade na mmom ekwa ba na ye befa so ye betua no nhye ye ben na ewo ho si we die boni nim ana we nsu yatemdidie ana we nsu be ma mo part na ye unpopular ana we be ma Ghana fo ato abetia mo se mo be kire bosia ni mu a kire yen no ye bisa mo simple question say no we nsu ye ni nsu ade ana we nsu ye papa nka yetimi misa no yate tie Monica ye ba ye to aso ene wukuada abam ne beba yeah show money big star wicked I forgot big star wicked that's a baby my baby too fine maybe they blow my mind they make her feel alright each and every day she the test check up on me cause you want me and they woo me see I'm happy but you be the best I waste my time on wrong girls feeling the deal comes to my hands up I got you and they me last up Untina my what don't I me to say people my you don't need a content no shots like nigga my content Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you are the right person. Sorry, oh yeah, me baby, don't you
you worry, I'm a falling major, what did I be? Monica, Monica, tonight I could take you out. Pay now, pay, can't let me tear put the bills on me, I go pay everything. Monica, Monica. Okay, ain't he Monica? By show money. Ayana wa download it. No it's TBY. So from the general manager Ahenkan FM says greetings to Madam Florence of Dependable Beauty Salon near Newtown CAC. Auntie Madam Florence, our Dependable Beauty Salon Oben CAC Newtown. As for now, general manager Benjamin Ichampon, yet our friend Apuzo, or see what my channel pay. Or did you say Bibi Abokord? Yeah, I'm Florence, no. And run so about 20 course Kumewu. Actually, Obi any swat and wine. I'm a couple of bushing yeah. One way, yeah, dang. Baby, I Judine. Or the car who could ya. Michael for the one cat and was one of Fantasm from Manafi, a Quemuna Hona, Yen share and Comobo Bibri Noir, as say, Hemfa, Hemao. I don't pay a comedy binum. We'll go up with my god, yeah. We'll go on, so you know, Yamia Dom. Obana Pumboko. What Adwuma now say? Adwuma. Yen na ye ho ye pa. Endra se mutimi monitor de course no kakra kumewu. Yes sika sun ho. Any we decide. Sika no. Any we decide. Sika ni we decide. Ye de do no. Oh okay. I see. And NDC for the answer de kafo no. Sa. Kafo. Fidi kafo no. Hey. Fidi kafo. Kuru. Sekai. Isu ya pa. O de pa iti voice na akram. E wo himfa. Kwa ye news insight no mo. Sa. Mo wo bi wo ho nso. Kumawu. Hey kuru mu. Why ni kumawu keke? Oh okay. Money. Eni yentie kakra. No kre. O mi se cheska na emom. Anu ano ebisi wa ha. NDC for. Omo chedu edibo spray esa anopen so masa cheska. Send before cheska na nya nwanwa. Obi e pese ni partner dey. Ebe we ni. Send before cheska. Me odi mam se tenzi minyo koto ranu a. Meto ama no na emom. E wo se mi so mi hwede obeboa me na ma yede ma to aba no ede ama no. No kre. Omo cheska. And pay NDC for Mucheska, and number chair drew, and Tansi tells them to be in Yankotobano. We just can be the Yamabia. The Canada and no mobile Satiache, or much a free betting or much charge. Mucheska, Matami Kramsonano, pay my young 50 should be FPV, one Yomunewoska, one Muchewa Kroma, and my madin, and you know my work room now, or be a gift. Yeah, Obuba, one no na be ye. Ye be yi bia bo ye bia bi. Etusi ye wo mratie wo man mu a ye ni adwuma ye. Ye wo mu a ye wi school. E ma ba wa de mratie pepepe. Ye de na mo bia ni kapre. Ende ka no ha. Ku sori a adidie kura no. Wo ye lucky na be di dimprenu. Dako. No. That is so much iska. I see. But to me, the answer any big deal be there are some things you want money be on was see a chirim na you jai nyatrum. Bible say nyatrum for nko heaven. So that's here. Say ebia ye koto aba. Na abatfo na ye kwakoto no ti see emfa na say ye to abo ha. Na ebia we a candidate. Na waba. Oh na obo aba won go to be. So one abo meko na I don't pay me family yamu me ni hwe. Is it not something that we do?
Yenye. And be any pebia, it applies to every human. I was oh, sir. Okay, what are you saying? You take a pediani, we are not to abano. Is it not? Oh, I don't put the same case. Nti so na no bia hia but say me di sika ne ma na masan de ato aso say ji sika we fa kokoto aba e ma me zara ze eno de ma show de ye yes to some extent honorable comedy me oh okay je ten wi akoto aba e ye den a e betimi nya insusanso so kakra zara ze but eno no to me there some so we come dem say man answer usika and also we be ajetan yi na fa kokoto bibidi uti akoto aba uti de omo kan so different from say ebia wonam no hye nipa no say bia omo usika no we dey atoa o we dey omo che omo hye dey che omo che yes omo hye da no omo che say ni sika okure mu because according to mama cheda no mo che nua ma no electric na ekokoto aba no omo ye registered voters wo ho no omo ye little over 35,000 is that as here na say yetimi a chisika sa de ama omo de anje say sika okure mu say impo kra 20 Ghana kra no enya sam ketwa o na we be ma I see but amu wie no MPP for na di nkonim but enwo so mo mutimi yo mo de bebre e wo so mo baso wini sa baso a baso election utimi twimu sa percentage na debi utimi twimu sa ono ana omo ne no problem okay yes sa MP no mo ne no problem wo constituency ho minimum ni oyeye okay ana aso omo ne no problem kakra enti ya mani vote ni so tie kra ba we dey say 70.9 there watwum na say wa born home modern oh I see say nya organic na e jani dia wa born home modern pa say oti organic na say e jani dia wa born home modern but e was MPP for ne mo mutim yom de bebre oh na constituency ba ko mo kumewu no say kumewu ni ya mo dia so I say enti na e bi mo kra nwa say na constituency ya hono ya mo stronghold e dey be na was say take the president the vice president all the government machinery no na a whole regional chairman was say okoni nkotodwa ni mu pachew ne ye ka banku ne ye toton aburo I mean why me dey have a problem ne senti sanima we ni na ya ye enka bibi nkyere dia wo ye no wo ye ni ya anka sanima we nyina ho hia aka ho hia o obi nso betimi argue aka kire wo say yes they know say ho ye omo stronghold but then also nkyere say was omo take the people for granted yes so that say was omo take omo serious to say yes you know say how ye stronghold but still na was see a campaign ye wini ani ehunu say we ni well deserved nti omo so betimi argue say dey akire wo but enum po no na enwo say take the president the vice president chief of staff in fact penifoni nyina na they were all there oko party ni nso a chairman ene wo ho secretary wo ho organizer wo ho youth organizer wo ho former secretary I mean minister be was so yikakra ade no ankasa ne mu be ye de no ene asen north ho no oh no say central region for no omo different too na balance asen not ho no MPP betimi awini NDC betimi awini ena say o hwe political history no ho elections history no ho a MPP awini more than NDC okay e wo ho no okay 2020 no kra ne ma mani baaye no was as a result of maame no druwa no mu yi no na say yes internally no mo was internal wranglings no kakra wo ha and ko na 44% yes Intina, it's not a sitting MP. No, a sitting MP. Oh, we need 2016. Okay. Into the end, no, to me, lose 2020. There's a problem. No problem. If they are able to put their house in order, na omo ye adwuma kakra bi ka ho a. Betimi asange. Omo betimi asange. Ana, asen not to phone so be ka say, "Matieti en dodo." Ye be san punish mu biem. So that's it. But the na be dependent on why no represent NDC. Yes. If almost the papa ya na eba
omo betumi take risk say yes yerim say criminal aspect no ho but ono na yehunu say ye winnable candidate inti ye mfa ne mra ye de ne ba na tumi ama ne kwama na ba biem eno no be pair advice an illegal team e de be ma no so that say say the legal team ka je say e wo mu say ye the issues border with criminality e de akọ of friend saying high court but yet ye take risk we ni seat ni mayen we ni wi a ye be kwa fight ana on betimi so advice say unya twen na 2024 they say wa ha ya that say na yem fo obi foforo nko na wo 2024 no aba but the issue is obi foforo no so be kan kyene hwe na obi hunu se nkyene na eda obi che mu 2024 no enti eno so say interesting issue a ye kwa animu no ebe bobo aba omo ni so atan omo pa we na ye say ayi info mienu na ekun wure ma enua na bre no asono mienu ko asono mienu cause o man for na bre cause for now we are say obi adwan about obi anwen puntu ho se me kopri obi anwen sade no ho ampo na ekoye so mu ni obi a ti na be affect omo pa se puntu ana be puntu ni me ekoso wo ho no mo say DC wo ho DC wo but man for na dia kasa chese MPs ni so and I'm saying DC no I take advantage of the absence of MP no empuntu dwuma ekoso ho no nyasem ketewa o but man for kasa na nsen a chese no say no de kasa de yes I no de omu ni MP eden on be kasa say ye MP because MP no ho no mo a anya obefa adamfo bi obi benya bibia di afri ho ne sa ne ma no nti anu susu hu hia na a constitutional requirement nti omu complain omu di complain but say over back to kumewu ho no endro to aba no a would me say this is the second by election on my kumewu first one equals ya be first one no equals so I think 2000 and is it 2002 or baby sir na no say owu asem say ya so ye nia wa fimu yi fele baso ano ne wo fa ne ma menua anya nchen yo ne wo fa okay ena na ye MP e wo kumawu ai no so de adai baso a onu no fi mu no ye sitting MP o fi mu no mkokoye by election ena ya oban e baaye ya oban san ba biom nti ya oban ni free so no mkokoto aba biom a papa yi Philip Basoa no ngom nko bisa o e de baaye nti obi ne wo faase o omu nyina be di MP omu nyina akonya no so omu nko bisa akonya no so omu wuye omu nko bisa omu nko bisa nti eno so ye serious issue pa cause how ayi kwaku dua no usi no ye mienu ba ku dia ekuma na ba ku dia bubulu eno so ye obi ne wo faase o kwaku dua ketwa no kwaku dua one na tu so no anyi ba kwaku dua tu no tu so young obi ne wo faase se bi a woni janewa so that say na janewa ba ese woni wo bepere sa pepepe ne tie oni no wo fa bepere enti kwaku dua pani no ne wo faase pe nye nchen ni nua ba eni kwaku dua ketwa no ni bisa ne sa de nti na ne wo faase ne pese woni ne bepere no so we kom ne de no ba ne wo fa no obono modin o wa mo modin o ya de we da bi ne wo fa ne wo faase no mbo de wa anya de kra me se wa anya de kra abato de wa anya de yen hwe ne vote no wa anya de kra se 2020 abato no kwaku dua no MPP ni o MPP ni no mo call primaries formula ni ya na mo call primaries no ena sa obo no modi wa mo ne homode de ma me nkeka we ni wie me keka wie be si so be hu se wa mo ne homode kra okay metio mo call 2020 primaries no amfa ena ba ko no wi ni e baso ani wi ni e baso ani wi ni na still na kwaku dua no nkrofo feel say ye no mu andi ni yi nti e ma oye so obekọ independent omene ne kasa bia wante ena okọ independent onya 11,000 plus 2020 oh dey tell me say we want money home modern no nti 11,000 2020 11,000 plus na ye ba 2023 3 years down the line we say 2 years na 2000 from 11,000 plus na tiaba saying
Kwakudia she. Onya saying 2,478. And you know she now I and you know say MPP for no ye smart. Omo bufu ye ni nyina no. Omo ye fast. E ko omo nchen no ko kasaye. E na candidate no mo yi no so boa om. Anim no ono no ni ha. So that's here. Or a new person cry. Okay. And omo yi wo no say ye mpesi be yi obi e beka se wo freeway camp. And mpesi be yi on so freeway camp. The confusion beba. Nti yenyi a whole new person. Go for nim game ya. And Kwakudua no Ernest no so no or you be or boko. If no bogumbe baby crown baby sa or you be or din na mu yi wo no. E de ne buy. Nti omo yi wo no de ne buy no. Afei weifo ni ne ho asem ka. Weifo nso ni ne ho asem ka. E no nso buy no ko hafo ho. Kom na abom. E no omo ko kasaye. Enti ne ma omo to di ma Kwakudua 2020 no. Omo nyina kuma ba fom so. Ye be di wachi because na bufuo na aba. Okay. Sisi bufuo nso ni ho biem. Odi pare kwa na ne twema nso no we he. Ono owu di ne ko no. Chara se. Enti no mo yo imagine say ne sa ne tie dia ye beba fie. Bra fie beje wa home. Pentecost fo nwom. Okay. Chara se. Ene ma omo nyina ba fie. But se wo hwa NDC fuo bi nso tu bi ma Kwakudua 2020. NDC fuo ni nyina se agro na gudie ne na je se obi e be ko ne ma me fie. Chara se. And almost to be coy. And this hour, and this phone so bomb homodding percentage wise by 10%. And a MPP phone so bomb homodding percentage wise by 19%. Into be a but almost still out any day and the buafu ni dear. Almost to mark Kwakudua no. A mania 2,000 plus no. Okay. Into the Kwakudua never was senka or sanko. Okay. Now no fast and I don't know Kuma. Wo fa ase no a na chance de akuma wo fa ase no de o so onye akuma no nkodo yes so ono no so ba be fa abuburu ele be confuse ni wo fa na electoral commission for choro krata man say krache abuburu mienu ntumi nko abat for so I was say wo nya bibi foforo ye ka kire Kwakudua wo so moboa yes wo kente no kra no nke ya ase but no kra de ya change background ntina bibia ni ho na mom ahyenso de ne de sesa no Kwakudua ketwa se da bi ana say okay what's the sun there be sesa na ma o ene so mo ma na akuma ye bi say eno ya akuma na say aso ene ya ma na so nti ye bi say electoral no man has certain boy ye bi say ye bi say electoral commission for say e di nti no mo ma na so ene so kuma wu ho no e farming community nti ne ye den ya nkrofo ani gi ado ho ena ma mo di aso ne de ma no but ye wie no Kwakudua ketwa ne nam se 62 is saying 62 0.29 we di egu poto enti kumawu no dynamics no sa na tie okay if they are able to put their house in order ebetimi aboa na say we no best advice no as we amount betimi afirmation ade say bia constituency bia party ba ko ntokwa wo mu no ana emunjo no mfa ni power gra Zenga ni enkofu iti ho ha ye we na ko mama be fa obi kura afrokra ba be contest obi wini ni bum so odi enti ya wo so mo de kan na eba no oh yes so say alamba ye on pro baby bian kenya ya on bomb me kan ba oyan on me master plan it you master plan master plan o me anwe ye ho hey I get that no friend ya go no master plan no na ga ka mi hia ne den ye ko bi tia o ma o ti social media no to omra meeting master plan no omra meeting ye ko meeting o ma sabi ni wo ku bi mu ye ko meeting o ma enso wa be kan wa o ba be tworo social media na ni mi tworo e ya bi ehia ejaro ni tinka asema ya kapipa ya kalamba o miamfoni no ansu ni pomo predoso etinke da ha we ja wo mo no akofo bi foforo kra se uko school sia sa ade no yesi obi na no okutu bayire odun ko fie no ho a we di tume ba ko di ntume ana se bonsam ni Yesu enti ba ko na ye tumi na ni mumu moye na ye ntumi mumu na abo
Etinka we mu pepere tumi no. Nanka wako fa bibi foforo kra. Agrada nanka adnaba. Agrada. Yes. Agrada de here. Agrada de here. Agrada ye ni. Don't see a bagage go. Nanka wako fa fia so ade na running mate. Oh, yes. Ya Ghana ne show mu mienu nsa. Mu birim yen nkunyan. Zenso Empress Lupita nso a. Oh. As my can no currency daily guide. I was your daily guide the crato dia banode. Dr. Baumiane Ura Lantramatin Foni Naba. And yes, Yami Buefiada. NPP party ni be presidential nominations. Won't be bien Friday ya. Tenese I can't see be Shasi Anasa. NPP's enim wins Kumewu by landslide. Aye. Caption nodding. Landslide nurse has it. Insu akọ hono asase atwa fa nkrofo so just abrofo no sir but in different meaning okay okay when different meaning and meaning different way it all say landslide no me tiase san say nwe adwiri na say disaster bi na odin pa ensu atopa bo say afran abotan ne na betwa. This example, typical example here. Utikwa. We imagine Kobe Pona. Bozi nso tone ebubu time dey be chef and kokko for so. Nti eno na ye edien no. Landslide Victory no. So chef mu na so once. Ti daily guide e boka tacha say Kumewu NPP amanyoko nipa omo pa no owura anim Ernest. Wadi nkunim say boom ehun sem aba mienu na da na de. Enka wasem. Ebusiama yentu also ye free daily guide ko akrata ne so ne the Chronicle Bresusem so atwa eso na Bresusem the Dr. Matthew Opoku Prempe na po energy minister ni foni da hase na chesedom kumano wamu so ani abriye pa wamu tubie amane energy minister wamu chemu se GNPC any petrosafo ehyehyeye no wonhwe no wonyan enya ade mua bia bebre wo man Ghana intino wamu hwe na bebi ehyehyeye no wamu di akodu bia wamu emfancy ko akwate kwata feto so mienu ene miensa no wode wonsem atudwa Kumewu by elections ekoso wo ho ne nwada wamu traba ekowiase na chese Ernestine wono an wedi enkuneme an ehwemfoni edatse ya pagya ne sane nwada so de wode nsama wodo tudwa wo chemu se wono no waba ne enkabom ene hia no nti NPP amayokuo no wo beka wo mu nyina bom se ntwirada na afi wo makwa akopere afimpinu ene aduonu ena ya bato no ehun sem ko akwate de aba na wo wieye no an wo chemu se aposifo ansa asomami bi mo na mami awamusa aso ni mu no wo mu chem se wedi emfihia no ediosun enso 77 na ne bone susu awaye de woye atia ne ba epeni wonsem ko akrate ade aba ne ba be mapeni anatse wedi bone atia ne yaya ye chemsa posifo ensa aso ni mo na nanu adanhye bi ekoso wankran pumpuni mantema chese adwuma mu mpenifo ne ye bobo mabaso a ene mpenifo a wudro pina keje elfo kokoje wa modie ye rasam awuku su koje ne de eyi entrance pharmaceuticals wa mo su kokoje wa modie afe kwakwata di aba wo chemu se National Petroleum Authority penny power dan wono so ye bonidin ebona baso esa wo ba public sector ni mu a wo penny a wo timi tutu niema ye adwumaku ade ahye ne sa ne tutu ye ne na wodo ebo adwumaku no ekan kono eye wono a eniti ya bona baso ye penny o hwe na baso body a efe papa eno nsem anope the Chronicle Bresusem wadi to edwa Prograve buachi dakwa eye edankwa eye aban kasamafo eba no amamuo ene bambon semo no na kasama aban na owura buachi dankwa se afie di animi kasa bebebe no betwa so akra no nso akwakopre MP di breni bi eno nti o se Ghana fana babia no odinani kire ebuakọ not abeton peso so eho ena Prograve buachi dankwa enia brepa peso okọ ekosi saa kan ewo no kopre mraship de fie akonya no kratafa to so num ena omde asemi bae
NPP enim ye Ernest ni nkunimdie na we kyerɛ 15,264 70.91% votes ɛna owura enim enya saa abatu nti Demetro Lens Democrat mu asem ɛna mede abrɛw anopai Ebusia today ko akrata anayede to awuso truth and enlightenment na today so diaba ene ekumewa abatro ekoso wo hon wo gene samba papa krata fe to so miesa and wo chem say by elections no NPP amayoko wo ma kire sa akonya na ye wo mogea enti akonya ne to ye wo ma sa kukuru na siwo wo mu kukuru siwo so a wo mo an wo mo etna so eno ti wo se NPP amayoko no wo mu dinkunim ti se na ye nim dada no ho nsem wo diaba na ma pani dada John Dramani Mahama krata fe to so mienu na ni abri ye pa je se na ni bra abri nyina wo chem say banking sector clean up so banks bia ye gugu ono no wasna kani kwan esa ban ni gu no eza banks a wudro pina na tse wa mu prijuma pa bi ti se Dr. Parkwesi Ndum ne bank GN Bank wasna wa mo bo mo wadi ye panti ne ni abre se kwan bia so no dachi bia wo ban wo bedi mampani ye de o manga na tumi hye ne nsa ne ade akonwa pon ne eka homa na wo ba sa banks a wodro ni nyina wo behwe na wo munkrata sem asanso agira ne naso ne ya age ne licenses wo de ne licenses be ma no na wo masa akwakoto o medjuma so se wo kire se banking sector clean up ye course wo sisika pa ekomu no sa sika kro na akra ke betimi atibie ne ade ayensiesie banks no wo mu ye o medjuma ye be se nya ho mfaso ye ne mfaso ne be se edjuma foforo enso ha ban ya anya ne sa wakwa na okota brisi kapubru jan wodi begu banks ni nyina enti oso onu oba wo be hwesa banks na hodro no wo mo ebese gina wo mo naso today ko wakrata anade ensemi etu eja the custodian de obokrata mu nsem enamde toaso oso afọhwe Ghana akwantu nsem so epenyini nimfoni edanum sei ena broni kokoma achen ya fechire gongo onzu mfoni da sei papa na adina pampam na pa akra broni no na omumienu mfoni abai ene ade ato wo mo so kire se green shipping se oba Ghana no sia se ye kra ye shipu nyoma free omamu akoma hodro so na edi free oma hodro so bo omamu fango ebeto ene de keka ho no eno no mode ahye penyini yo hwe akwantu nsem so se onhwe na saa nyoma no se ye shipu nyoma berbebe ene fango a ye to no eno no mo che se omohwe na emra fom kakra eson ti kakra bi the custodian the obokrata na kasa asemi owura Richard Anane enso atia owura lanchamatin se o se edu so a Dr. Baumianso ono nso edu no so the custodian the obokrata Ebusia the new publisher ana edu ni so na publisher so they about say hide nothing fear nothing at all no one fa bibiansie wono susu a wonsuro hwe nsem no waka ni pen sane etie na wo kira musa wa manga na yoko boss ene ye yi no as a vice chairperson na wakwada anti-corruption institutions ewo ebibre emanyina wa kwakwada no na ne wa mahwe kwan a dream katache project kon kankan won betu ase every wo man motiko akrata edi ni mfoni aba kama tsema mene ho ofe na wawie no wode aba no chem so kopie mo mfinfini mantemu efutu abaton peso so a ndc amayeko no wa mo candidate na no wa na ko no so pre eso obetimi atu Frank Anasempo wo begina semrahye bedweni ama wo mo no wade atudwa gem se no krensem bia wo kekan ye efa woni monyamfo Alexander Feyoma Kenson wo sisa nsem no kura bia nimte na ekotodwa gufom ensadansa ye mo patch papa sesem o kan ye nyina no ene waje ne fum so atum ti se ne waje atum a wo patch no empenifo eda efutu krona no wa mo hwe na wa mo fa ne bone enche ne publisher ko akrata ana de ho nsem atudwa na wade aba no chem se maame Esla owusu akufo ene wono so wo di menim ye papa advocacy for women ewo ebibre emaimu wo di menim se ne be ya dachi bia ma yaso ebenya baby page na yenya fa pempe bi ejina eso kwata fa toso enso ewo the new publisher ko akwata ni mo an wodi nsemi atu eja daily analyst the obokrata mu nsem enamde to aso ama ho
Democrat na poso ewe Akuafo Akoma studio wato nananom ewo nsero dadaada honhom no eda so tiase tie boy ho ban ye kenkan fa nkan 93.3 FM ewo ma chi dwuma Jesu daily analyst Democrat trese Ghana Journalists Association GJA wom kokko pray enye ye nkwa wom ko pray say afi African Media Convention ebekoso no enfa na enfa nko ebibri maman be Togo Cote d'Ivoire enfa na enfa nko na wom ko pray no nyame adom Ghana ene yetumi din kunima ya wini say African Media Convention no ebekoso ewo Ghana Accra ehonom na adwumadi ebekoso ewo 3rd June. Okay, we are 3rd African Media de tosumiensa inti de tosumiensa na ebekoso ewo Accra Ghana daily analyst de obokrata ena ebo samanye kokobodi mpenifo so ababontin kire se woma titeze ngofo keka se an prekope woma frase bubodin yiyi nkrofo bi din ena mo kyese anya no kre womo pamopam ngofo bi mpofiri mu no kokobodi fa ababontin kire se no kre bi anim tu abetibia abogu yesi maame bi ena woma kunse wato nanan wonsedo edadam na ama ne baketeketekete akodadom akora chese ohia boafo daily analyst pekra tabito ne tumu nchirum ba bi kura sim we esi ene de mbobo so ni na anopai ne nsema odebai eno no Abusia the finder ana eduni say was credibility na finder so dia bene ne kumawu wa mojo amosamba papa ko wakrata wudro ni mu nyina no wode tudwa yera Ernest nim kunima wedi ko wakrate ade ho sem tudwa krata fa to so mienu na krata fa to so enan no ana abusia wode aba no wochremu say GIJ Ghana Institute of Journalism and lecturer o kyerɛkyerɛ ni bia wo so ohia moa Ghana for ya hwani anya ne moy na kidney transplant wontimi nkonko ye bie na sika wo hia no 7,000 Ghana cedis eno ana wo hia de akwakosa ne ho yade kidney ne ho aka enti wo kwana transplant wa kwakoye bie ti Ghana for hwa na ye moa no wonsem ko wakwate ade aba na Newmont for so na wo mu kire mu se first quarter kra fi nyanko ne wieye first quarter na tebusumi na ye dikan krasika wa metimi atuama aban no 843 million Ghana cedis ana wa modiama aban no so nsem ko wakwate adi atudwa na Ghana Broadcasting Corporation ejumefo bie wa mani abriye papa ne no adako jan wa mudi bibi bo mutia ekokopie mu wo penfo aso ya wa mu chemu se allowance bi won sense womonti ase ntino womonti ase nyehwe hanya sade a won behu ane ye de afa womkon ho enti fair wages salaries commission womkokopie mu wo wa womu echemu se wom allowance ye free won womenyinye ho enti womu stress ni menimi abanhwe na wontoto ne niam ye nya sade a womso beti atua pa kwata fa toso nan e wo de find akwa kwata nim na wodi nsemi etu etwa Diamede to aso amount aye the Bokrata ye the new the Ghanaian publisher the Bokrata na yesi civil society organizations no mu makomaku aduonu nkru 29 na ze mo adu wo maka bom na mo asem ni na ne se Owura Blay a oye Ghana National Petroleum Corporation wo mo chairman no GNPC chairman wo mo papa ne mpam no Wamze mpam no kra wom mpeno tino the Ghanaian publisher the Bokrata na sema odebaye eno no ene anope Owura Richard na ne asem no so asan ba no msi osisa adrum so na NPP presidential candidate ni bidi nama ibi kra de atwanta de atwa chene band no osi ye condemn no time kra se adrum so tina se adru so na se yenum pansa wo ba wo be wo ma ehwe a o se adrum so ntia fa tumi no eno panyin che se time crunch ne condemn the Ghanaian publisher the Bokrata ena ebosa amani galam say how long should we keep singing this song obi na ebisa krate na ebisa say ti galam say no enkosi da ben wom de lance minister mfoni ato ho batoman che se ono ena eka the Ghanaian publisher the Bokrata
Ebusia the Daily Searchlight yefa enu ewie ko akrata mo boso no na Searchlight the abani sama wodu edi kan aboboso kumewu by elections ekoso kwata fe toso miensa wode wonsem etutwa na kwata fe toso miensa kro wona ana wode aba na wochem so kopie mu ewe yesahwe so abaton peso so a 2024 NDC candidate onu ejina yera Emmanuel Adansi Bena no ojina so wamonto no so abanso no enya de otimi di nkunime na wade atudwe kire mu se 2024 abatwe di yenimi wo beko independent kwantenkro wonu obi ani asem wajidi se so okojina se kwantenkro ni obetimi di nkunim e wo sehwe so abatro mpeso so no so nsem Searchlight ko wakrata di atudwa na kwata fe toso mienu wana anu wade yera Samuel Big Mahama Nifoni Abetua Managing Director wada Electricity Company of Ghana na when nyaka no ba bedan wo mo etire mu se na kwantempo a wodro so light post na sisi won che se ebi ebubububu na ebuna se ekonkon ho enti de beje gade na te se edi asem kese pa ana ebantiko wakrate ibo no kokko eso ahwe na communities tempo ma wodro asa nieme ekoso wo mu ntimi konkwaso ano anyesa adoyele kese na beba beto wo my Ghana eso ko wakrate kwata fetos mienu Daily Searchlight mo ana wode to National Petroleum Authority penimpa ene ya bonidin ese 2022 outstanding public sector leader and so won some Searchlight ko wakrata edi tuja anopay na ayipo ne de ye owura Dubik Mama oboy de si Dubik Mama kan na de ja to machine so ai jadam then so mo po bia minim so ma asane dia ECG no ankasa ne ye tete se anhwe yi a ebekodi China for no e famani so de ye tete no no se ni ti ne ye ka se ye mpese ye best speculate bibia so that say nti IMF nhyehyeye na ewo ho no aban no ehu se eye Ghana fo bosia nti wo se Ghana fo hunu nia ewo eye se so mfa so mpo nia ewo mu mankasa se de ewo ko fal ba de na IMF bosia no ayakogye no 3 billion no de maka kire se 3 billion ekwa ben e be fa so yebetua no da ben nhyehyeye ne tisɛn also mo chirichiri we mu nyina ye ntua den ne de be sha nan ye ntua den ne de be sha nan ni nyina wo ho also mo chirichiri mu de kire yen but even before no say ye dey enkrofo bi ka nti before e be kona e be foka kire say monko mo amodo mo ka dada ne ho na mo no monko sinkonwa na mo nkyere mo kwan be fa so mbetutu amaka eno ne ye wo Paris club ene ye wo China for ne ye do mo ka 1.7 billion US dollars. Enti se IMF kra de no 3 billion no ye se China for monyi musika ne ye honton a ye ti 3 billion ye ti 3 billion mu 1.7 ye beka say calculate mame 1.3 what 1.7 free 1.3 3 billion mu 1.3 beka 1.3 it is say ye pay asum via wo monye 1.7 no no fa ye balance man no mo fa ye balance man 1.3 o me ye say so ye free man I'll be saying ye bra. I'll be saying ye. It's yama semina bibia ho. Na ye tete say yen mineral resources no. E be kodu am ho. Yen electricity no. E no so e be kodu am ho. No mu ama ne gidi ate omo ka. Omo tu omo ka bia no mo de mukure jam ho. Eno ne China for no. A 1.7 no. Okay. Abra hu bra obi abumanya obi atumi abunimanya toto ne nneama ma obi ba ware kora atumi ma nisika no hwe ai enti ena de ehwese ibedi mu nkomo pa okay na ya ginchichire mu kakra wa mo wano so apeso kan bibi na mecha obi lie 1 all the saying lie Kingston la onze ne okipa bi afa lie Kingston lie Kingston ku yes lie na lie den din lie nkran din lie okay you can lie that's a lie what the war lie okay lie 1 Al-Qaeda oye post ni wo dan Al-Qaeda no pe good morning ena
Corpora Mura. Once on a pay good CK Love. CK Love on a pay me chow. Me did the same pumbo code here. And a pay me chow pa. Bibio. Where you on? I said, Madame, what children are Kunyamino? I send me a matter as I'm in 50 TV. What ya somewhere for Ghana, Juana? And I will personal assemble what you Ghana one. And if you two, and my wanting you a team. If you need a woman, hey, as an typhoid. And that's my own way. And yeah, Kaya, dear. 1.7. Yeah, because you are one. I wanted the MDBC. Say a BBC with your chromo. Man be a free mu. And then the for Bob Bosia. Echo ye. Now, our Bob Bosia ye no. We a year, I think says a cabba you said, I don't know. I meant to be into Yakano. It's in a Busiano, cool. And I'm a Sicaunino. A G, ye. Etiti ya kopimo bra. Or tea ne cano do cool ma won. Inti ya wo ho so ko bobusian we ntimi entu ya u default ya ya wo nhihye wo ho ba China fo no omo ye ne say omo bo obusian no a usu wo pewi ase nyina omo de bema ho but si ye be ka kire wo say we ntimi entu ya ye be ye we no wo ye den omo nka kire wo so that ye inti wo mo debt renegotiations no nhihye no always bia no eye opaque so that ye it wunya bowie pe no cho say terms and conditions e wo hu ni o na wa je wie e be duan we di kura wie a wo fifi do mpeni mo frɛ afi wo fifi do mpeni mo a cho say e ka no de wo hu ni o do mpeni a wo we ni sa no so me sign ye fine so mo so na mo nya de no amo so na mo sika no tini se mo sum se den kura baje ain't yes anet ye and I'm so obia gbuni manya ya ni iPhone na start omkra enya ho kra ja wo mo for Dubai for omkra enya ho ja wo omo bu omanya ma o man pa omo Dubai ni say di omo ye ni say okọ Dubai a omo ye citizens ankasankasankasankasan wo ho no omo ye 20% pe omo ye citizen ankasankasankasan wo Dubai no omo ye 20% pe enti say oyo adwene so menyem me ko Dubai akọwo na by virtue say ma wo ho no me ba no ye be ye ne citizen wo ho a emfa o sa citizen Dubai manyem Ghana me kowo manyem ha me kowo no omo mo so sa ade ne so enti say okọ Dubai a 20% of enkrofo wo ho no na omo ye citizens ankasa 80% ni na immigrants una unchum ni muni betin ye pe omo mpene nyawo citizen wo ho da Dubai for ba ko UK ni hwan ya wo hwa ni afa kwala no yeso ye citizen no hwan Dubai for omo ni sa time no kra onye mu awo okrom onwo okrom no be ba won so they are still ye immigrant we are obeko say property asuma si plaza ni atwrabo ho kwaku anim kusi plaza aden ya yese wono ni botom sika Dubai emfa ya ban ne dia oman ne dia different o entity sabro sign no a ase no Janewa plaza esoro no kwaku anim kusi plaza esoro pa no oboba plaza ba se wo nkwa ye ma wo kwa ma wo nkwa suma bro sign na guo aden ya wo so sika dabi amo mpene obi anya bi awurade nyankopon bianye bi eye nipa ne gu ho ye twa wo mo emoja moja nko de na fasin om no be kasem bi say ye na before na ye na obi aye corrupt naturally obi aye corrupt but omo no emra ni ye adwuma sa na semleti ana omo enforce law no so ye o madwuma enti wonu an ko say me kwakoye go debi enti asem na no but ready hu ye mo se bi obi akodi obi awu na ya hu ni pan se we na di awu no bibia kire
ne tete ho nkonya ne sa nti awudi a wo ka ho asemi na baako bi esi won kran akola no efa ne se mo te ben ho sei na wo no aduane awie mo adwa banche mo be ofufuo me kokuma no aduane awie mo ni wo ma wo yire ne wo ma okay mo adwa banche a mo be ofufuo nti mo dwa banche ne wie ye no na mo dwa banche wie bia no a janewa nso so na o te ben mo no owo oyen moa nti ya na mo de enwura no a mo dwa no ekoma no okay no so de amane moa no na mo dwa wie ya wo de ehono ne soma wo ba ne se wo mfa nko enkonkoma as usual se de mo ye no no ano akola ni wura adan ni mu ani atopun de mu twire ayete ben no ai enye kuru froso da bi omo share wo keke akola ni wura apun mu a owura fi ho aya atopun de mu twire na nipa nam di wura no command no oyo ba na be ma ono no soso ni kunu ne ne nso ni na busia sa okay sa okay ya atopun de mu twire owo am de o ma dwena nkoso say bia say ya na say akola ne beba eno anu no akola ne wura fi ho no yakun akola no yakun no ayankunu sa keke ya twa ne techirema de koya de oyire ne okunu enkran he no oyire ne kura ni ho no oyire ni ho nti no so si wo minima bi okoy so ko market so ko hin o ba ni kunu ye no ni kunu ofie enkran na me no ka say na omo de asem ne court je si amasa na na me no ka say na omo de asem ne court omo ne court ene se mama na eku ne ba no mama na otomoko ese abrabu mo den pa ama anya senketo a enti se medwa me ye papa no me dwa banchi ho no na me de mo de ama wo mo as usual ya de omo ye ye se mpo de bebri ya kra ya ma obi ana enti no me de ama me ba abemu wa 12 years ni bura dan ni mu no kotwere ya tu mu twire eno anu no akola ne beba nti afero bi se na ye fa na akola ya fa na so ye dwa banchi ni wie ye no de kofi haba no di kofi haba na firi ha kofi ha ye kwa ben obeba ne ene aposifo oba mu omhwehwe mu no se ne akola ne wura ho no de banchi ho no ekọ no ene papa no eloke no ho kan ne to form ho no mo na tese yakuno yakuni wie ye hwa ne techirema ere koya de enti enipa edi boni a onsuro egofo edi boni o bebre ya ntempo bebre wonte egofo edi boni o egofo titika mu obi wosika wani bre ne sa ne ma no onnim ni sika na se baby efio onnim o even though tun kakra chompo tun be 1% obebo dam 99% no ka chewa we bi be obebo dam on kan chiro ono so wankwala ne bio yes but ube kom no na adekode no se wo ba de wo de ne be nyi enyi ati obi ba okofo obi ba ni aye ka enya movie o se bi esi wo movie mu amasama ha ya amasama enna me no ka se o mo kokoto ne real abo 8 nti court na tenase 841 ene omo court ni tenase tie janu enya ayem hihie bi wa ku akwala no atwa ne techere ma ade ba ayem hihie wo pesika o se ayem hihie ena me tietia ye se ayi asene hanso so ye se akwala bi nso eno so ayira so Sunday no krom be announcement we radio so the announcement kra na ye wo mutu special so afio ye announcement ni wie se akoda 4 years wa ayira ye hwe ne ye hu be ma anche bia hu ko hu se wawu ye hunu no wawu na bicycle crack and out him so no bicycle the bicycle ni di agro akola de yakuno yakun wie so na atwitwa o part no part na ne hia won o techirema eden na ma sika no eden for na ma sika no ye o manfo akono maburu na akono an ntino eye wudi sem de kire se na no na me ne akonfo ni bi kasa se akonfo no eye o mu demandi moja na o ka kire me pain se obosun bi obe demandi enipa moja no onye papa
se fa moja bra na menye bibi ma wo ansa no nipa moja na moja bia nipa moja oso obusum bi obedi mande nipa moja na nya bosum papa obusum bi anyi nipa moja na nyankopɔ kora anyi nipa moja na obusum moja na mo nso so ama wo bankyere a maami bia wo ne mani na sisi fam senkwala ne kodi agro he so mu kodi di we he osan ni mo be ka cho se nyame beye ne ka cho se akoda na oba na bi kro obebie epono be na obebie e de nkwase awo no wa wo 5 untumi hwe omo no asem e de nkwa ye odam ye e wa ka o se me de mi hwiri tira adwonso kra menyem se wo pieto madam too much oh so serious say nothing account to be on my limit who do say na bro e be kun dia o mama ka no because omu nim say akoda no jane san no ne number basa enyo mo de ba me doso tete nkwala ne keke wa wo basa bo na akoda bi ne nam ya aboabo ya say no omu tiwi say akola bia be hu ne be ka se na so de bia de bia me blame na wo ne nice system akola bia me ba kuro mi hu sakola ne shempa bo wada enti o sikani sikafo kom woska no wom kwa ni misanu ma ntom ncho sikani wa 2 3 1 2 3 1 ti no na ni akono ntu be hu akoda brom na honam as we Africa Canada ba but you why unya djuma pa bi ye unya djuma bi ye onso so ankoda ne 5 na so bia ne papa ohu de ye de saka wan wa de he say mi hiri trajun so kra me de menyem enti wonam na wo hiri trajun so no wonu se wo hiri trajun so na obenyem a enye bo na wo se wo hiri trajun so bi se hiri tra dabi hadwen omo hadwen too much asemu hadwen too much ma wo nkwara ne tete wo mo we ya kole ya ayi wa fimu wo be kum na ne ma be 3 4 5 yes omukodi mukodi ahena obenya na wa momma he dako en aye nkran school o kwa aduane a bedine eno grade form mo ha dwen dodo de esi wa masaman ni de ye nipa bone papa ya de ayeye mi dwaba nche na me di wure brewa wa kire me atwa me omo tontonu me ba se om de mu wura komankro omo eno podo omo akra be fakọ media dia me ka kire ayi awofo no ne se mienu na won sa be soso a na obetumi ahwe wo sika wunya adwuma wo ye na munya se owo odi nhira be breme dia be nhira Bible say Bible say dia Bible nso ankase ye nkwase awo ke ya kenka Bible no enkrofo omo ready to suit their whims and caprices or the kinds akeka no okoni baby but ufa Bible say wo ma wase ntre no wa ankase wo nkwase awo enkwase awo di ohia ba enkwase awo e di oman ye to from Ghana ebre nyina ye enkwase awo e ka ho pa ye woni pa de mejo kuma kuduna omo akotwa de ama bedudwan na ni ade that was then enye ne anomu yo ene ye nwu bedudwan because odwan kra de boy sen na feso wa 3 shomu na omu na nya baby pesi since obe wo 10 na de na gwa omu na de yan so be bra no asanko that bra no asanko Mother's Day duru ni e ka maami no wo nkwada miensa pani no wo Canada ketwa no wo Germany hwan wo UK enya so mo UK mo twi mponkosi o David wo mo wo ha mo bi adwuma yes enya kono last one na o konso fa Togo wa wo bebre nyoto su nsia no wo Gambia o ye den ho a wo ton wele ese ma kenofurata so mdwe ne kakra nkoda twoo no so kan na Ghana ye den me be ya pani a sa de en me streamline emre bi papa we no sha ase JJ Rollins ni JJ ama woni kufuo an fa hansi ha nyina no no awocho JJ ye say Charlie ye nchechire wo man with awocho say enti mun fa nhye ye mra na mun hye wo be wutu pe
we say na intimi control population no utu na say dachi bia ho get na ba bi ma still betumi asa our pedi kufo buy na bible quotation ko tu yi mo mama se no se mpo ene e shane den ene o ya wucho no de ya say we cause obo se nkola ne boboso boboso tolest na obi just mountain steps omo nyina da no obi just so obeda he obi just so obeda e da no mo nkom nyan sampo edwo nyumre kura no mbedidi a na ato adwendwen ehwa enkwala no wo ma wo fo ntimi hwe ehwa oba ofie no won kokora won ko mo chefo o suma no kora won chefo tu talewa ohu a hey mi kokro bisna ade asa na koda we twen say we be kwa koda so come so say na de unya panima koda ntimi na no say oda na me madanechi oda nechi na this is have that mo on some prison be ni nkwase awo sa nya fine egofo nya kukuduro nka nchem sa wo na wo ne nkwase awo but ye be ka kire wo se nkwase awo na wo no wo 2 3 on sabe so mo so fine sa wo 10 na on sabe so mo so no so fine asem kese ba ko say ye dudo na ni plans for sanwema no eno an say obi bebi adwuma o plan me yese no so obi be wo on plan fiti ya na akonyem na wo so hwiri trajo so awanyem na wo de wo asem na wo ke ba ku hye ye furunyi ba ku hye nechi me yenu kitane omu boboso utobru one cd obecha mumu na bo fruit obecha mumu na be den wa kesi ayefe na one cd ni mi o say bo fruit 3 cds 5 cds bo fruit cry say no ato obebu amakwa bu ama ya obi ma answer na last one de beka no wo ya sibo kwa sound untime ntine wani hwe omu ayo ba ko pe kro ntime mani nsiye ba ko pe no cause unya e wo so obi anya bi ti bo se de bia no mu na say boso ba o to buru ba ko he dey achi obum ma obum no the prayer shishim otwetwa no the prayer shishim adi we mo enye edibwa ya chatiti for Moses ni nkrofwe Abraham ne ba ni mayese Abraham o da bi ono wi e kire osan hu bi ka ho but ono no the food then ye en having ni e ha dwen obi oni bi na wo any problem anya Ghana even government no kwa any problem say no nti no de family planning aba say e ma mo nye say bia on pese asofu bisu cassette family planning asofu be no omo cassette family nyankopo ya adoma chine beto asase mi so ai me bre ne kopa ma me na mase a enti e be sremo awone de me de me problem ba kunu serious o me problem ba kunu I was here control awo e wo Ghana ha birth control e was here ja won crofo ma e mi hiri trajon sa na ma we sa sa me mpebi atie kura me dem hiri trajon sa so de bo bi ontumi wa kutie so e nden yo na uto me de ma firi mu ha o enko peku shinshishim metina wa ye ma firi mu ha ma me na mase ya na ja me to so wa ha no mo enti nyankopɔ ya adom ɔkyena this particular one yɛbɛtoa so na afei mo ma mani nkɔ mo ma no ho ma kyiri we wa yira ma kyiri we ma kunu ma yɛtwa ne ha ya ne sei no sei ɛdɔɔso ɛde sɛ ma te sɛ ge bia yira boabo ha sɛ obi na kidnap obi o na ma ne de ya no mo nyira ɛya no mo nya mo mani nkɔ mo ma no ho me ka mo bɛfo sɛ bia kasa ne yɛpɛ but ɔkasafo bia kasa na de ho mo mani nkɔ mo ma no ho me benya position wa ha no mo a me mo bia utu pe owo buru tu asem ato owo buru tu a life imprisonment imprisonment is one why is adding Jubilee Hospital be boa mo atimi edi se adwuma no Jubilee Hospital o se me kan kire wo pen se ohun fawo ohun dodo peso ko san ohun yare on e wo se wo kɔ Jubilee Hospital a wo be hwe ma ene ma nyina timi akoso kama de ama wo kɔ Jubilee a no be kasa awo mo a mo hudi tradun so ana mo anyem se de mo keka no wo kɔ ho no be che watena se no mo educate you counseling unit wo ho ya cancel ya kire se wo hudi tradun so ana wanyem no wo dan a wo ankasa wa firi ubutom asi wo dan dodo sen wo cars ye sen adwapade sen na wo
Nti say wode wani to saa ne nyina no ni adwapade a wo behwia ta dwo so pɛ no ayɛ fast no akai say we ni tro to de nkwala ne ba saa si so abetete won Jubilee be ma say afutuo ni nyina Jubilee Hospital omu damu sronko me pa cho ko lab test koso pharmacy ho antenatal care postnatal care theater maternity enso wo ho eno achi nso no upese ukotwa scan a ebetwetwe ni nyina kama e de ama wani utimi somu posa ebe ni nyina de free ho de ama diabetes hypertension canteen wo ho aduane no papa bi ne no a insurance nso ni o national health insurance and a private health insurance ya gini nyina odan boabo amantra bridge ni so and obehunu yen 0244 575799 0244 575799 so and a 0241784645 numbers ya obefre ye running ambulance service inti se wo frɛ ya 24/7 and adu de suom kra ade a ye beba wo moa aba abehwe wo ye bekwa homa ne so na ye ni owura Benjamin Boafo or finance analyst yene na akotwetwe enkomo Bank of Ghana and now no yen central funshia mu no oma direct commercial banks say recapitalization by September I was say commercial banks ni nyina present wo recapitalization plans at the echere opani utimen kan opai mache na bibia boko de Nyankopɔn adom mepacho pa bigidi se botomo ho pa nyame adom yenso ye ho ye pa minim se na no odi wani di Bank of Ghana wo mo nsem kyerofo nhia mu o mo ye no odi wani di akiri kakra mepacho ane okay all right my MPK wo initial reactions towards a press conference no yes and na no na me kan bibi se this Bank of Ghana ocean setup na this ya akoye minka say a political group and I say we but almost say bebre na me did say they could have done better one some kayimu ni we say the last time I can say and me can be found say we now more can say other commercial banks need to interest rate so anyway because of say could be programmer or no can say or specific interest rate binti about the Sanubian Tenedia, just across board no way. No, we say a way. Sakasani, Sanshi, no. We say they are not doing well, or more minor. This particular leadership, or more bank, commercial, Bank of Ghana, or more, ammonia, more, and be more minor. As you say, don't know what they are doing, or they are not principled, and they are not guided by any values. We are in their professional way, no. Challenge okay one maintaining monetary policy rate at 29.5 and no how do you react to no because ni bi mo ka say more direct will be sending interest rate when you hu bibi dia and once can mo dia kra mo maintain mu ya hu bibi so almost kakra ka ho omo maintaining 29.5 na yes and the intelligence I picked was said they were coming to increase it, but somebody Pinkra Kahua, any IMF for any dinner, almost so and therefore to be on the safer side, no, they should maintain it. That was the intelligence I picked. And yet, some are maintaining a minimum going forward, you know. Me say and she say one more day by any way no and said that more year because that's a cripple the business community if I try no says ya loans no baby na more the air cost I say policy rate in the bar across board no at the kind of eba standard biba but on the ground no social more and says how there are a lot of institutions baby one more overboard because is like demand and supply. And the answer when the demand is high, no negotiate so any say them the Bema and I say it is all maintained on 29 no now they also more no some be found there. I think that Senima Koya Abemo be one. I see. But my play ostrich kakra the last time a Bank of Ghana
the beto abontin ana ni nyina omo talking about sa recapitalization plans yi no a few say months and you say banks ni bi ye sha say ye gi wo license say free wo nsem oma san ba biom how much say by September we say banks ni nyina commercial banks in in particular omo present wo mo recapitalization plans yes then na omo patchri say no say wo mo the person which say Sikadodo banks no bank bia be here with the commercial banks we say omo yego so ma review at the 400 million and you know say no patch say we nya sa sika no into plans now what they present in this strategic process no menya say at this quarter and in September no na metimi generate that kind of 400 million now open no na metimi the amount. That is what they want to know. And you know the punitive measures there or na say assistance there or no more, I think they can do that. But me no there me susu say wo mo mre kakra omo extend the time na kakra no mo fanye so wo share COVID about hwan aba say did hwan domestic debt exchange the yi omo ye kra na affect bebre signal kakra me pick here and say commercial bank was one of the banks in declaring the profit to be as way nti omo nya bi say any DDP we nyina achi kra no matimi anya profit be any munye bibi say I think that is what they are standing on, but I think across board and just you know, omo mre kakra na mfa nkwanim esa na akoye threat bi o issue say ama BBC onso nim ene ma akoso banks dey be lose some profit millions of dollars and so omo ho kakra kranti so pesa we sa we na omo mre kakra extend the kakra na nkwanim no mo hunu say at least end of year kra na no mo mfa omo plans ne mra we no mo fanya ne kakra September the immediately say we ni mododo amo extend ne kakra mo no mo form plans no e ma no mo hwe say nya say nya dia omo tia sika no but omo say plans e no mo famra sure so mo betimi resist sika no it are plans no and nya but I think omo mo de ho kakra to December end of year na lim say bebo and say free nti no mo nya ne sa ma wo mo na mo so nya ne ma kakra hen han wo mo omo kakra it is say bebo. Okay, Openima, Yana Sibiani Besaba on Champion. Amen. Entiani Ura Benjamin Boafo and a coaching and common or a financial analyst and as a finance analyst and yana coaching and common. All right, Sinti Yabet Wasuna Yakuanim Baba be a druno, Yabet Dani and Hua by a bar. Report Tibia means Saka Wahano. Yabek in kind Kakrania Chrim. Ekobase eka ye de China for ye ntimi entua enhyehyɛ bi wo hɔ no mo enhyehyɛ ben ya tie we mame me ba ye to aso Dominion Herbal Powder. Say you cast Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And now in Kwabo will nip a drum yet. Nan the senti. What I did a resun kunimua. A more dance be new. I don't the fine pa manumbi. Tina me di one dancing. And I say, me say Dominion Herbal Powder dear. Ninia and yet a man for dance yinti and a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono. A bro magin and a mentias so. A mud Dominion Herbal Powder. And how would the beer at that? Someone at the hono. Dominion Herbal Powder. And once one you will see a share will take up. Now that trick to us a biagumu, what fancy yanum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a bat or more money for, and Quadawin if you do me one count. Do after 054 315 8195. FDA, I did a gradient crap to you at Aiko Agro Ecom Ghana Limited yakane na your friend Amajaru and Chia Eni Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited the assembly break ya fwa ya nemo ye adwuma bre nyina
na sadia munim Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited ana amajaru no afibia ye chia premium ana bonus ema akuafo a woton won koko ema amajaru ana Ecom Ghana Limited afin so saa ene ye beye no na ye kai mo se ebre no aso akuafo ani mu di juma wo certification ene akwa hodo so no eye Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited ena ebe tua bonus no amamo na sadia ye beye ne yahunu akuafo kan a woton won koko ema Agro Ecom Ghana Limited tete ho amajaru no ye betua sika no gu society bia account mu na society mpanifo no aboa yen am ye tua sika no de amakuafo no baabi wo ho a ye betua fa akuafo no momo so baabi so wo ho a ye betua cash ena baabi so wo ho a ye betua to akuafo no account mu direct nya yesre akuafo no ne se mo behu mu kuo mpanifo no atoto bibia kama se be ya sika no ba wonsa ebe kan de eye Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited ena ebe tua bonus no amamo na yesre nso bio se wonsa ka osika no a team ana sign na nya dansidie se wonsa ka bonus ana premium na nanom akuafo e company fo edamase amajaro mpanifo se esa mwasetena penti odamase damase a ensada Ghana akuafo Agro Ecom Ghana Limited atete ho na ye friend amajaro se omamwaiko Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pacho me da se watwen yen amyakoto enkra ba hye ne soma me maache eno eni dwumadi agusu awo etiesima enan ena abo apa no pa no nkron eho edin amegye so obuoba ofori amanfo ene ewukuada eni ti se de bia ye no bre ne so a ye bekọ assembly ho na yakodi assembly nso nkomo kakra madwenkyira mode yaba ne ye kwa animu no ye behwe na ye de app so de amamo mehu se mode mo messages na ba unsu betimi de de aba ye kwa animu ne ye bekenkan ne kama de amao ma memfa sedanko ma ye Frimpong Enterprise ano pe min kan kyerɛw se we bie na promo de ato hono mo a bo a we bie provision store wo pese ko fa nioma gum enioma ne bo ofo oton anso ubenya sika kakra na woni wabusua de adandan mo ho Frimpong Enterprise se eye no nko ade abrane ho sanse nam na adwuma panti dodo no adin omde ema no ene adwumawura watete ne niema no so e free oil la yede no aduane ene emo asichire edine namu a biscuit toffee no ne milo no ne yekeka ho no oba ho no mu a wonsa betumi akabi ne modimbo nti dodo no afre no odan mo wo Madarina ase ho no mu a hotel na se ho ena wo behunu eye Frimpong Enterprise obe friend was 0244 897525 0244897525 and I face 0206 473953 0206 473953 aye number obe friend na yetimi agye so ebiom Frimpong abebie ne nkrabata ne bi ewo Kane GN Bank edan anu omuwom ewo Achimodan Mobile no wababa bibie ne nkrabata ne bi wo ho a ɛhɔ ne de woton eye ensuo ɛna afei ɛnokonoko de no drinks no ɛno nko a ɛna woton ne ho bibre nti me pachaw ɛya na de wani a kyerɛ hɔ na won nso wakwakoto wo de sɛ ɛyɛ dwumadie bi na mu di mu behia sɛ ensuo anase drinks mo nsa beka bi de adi mu dwuma a mo ba hɔ no mo a ɛya de sɛ mo nsa ɛbɛka ni nyina ebi ya na wahyɛ ne nso ɛde amame wo mo numbers no eno ena me de to so no nti eno so ya na wa hye ne nso kama e dia ma me ye bekwa homa ne so biem na ye ne yenua be ma Jasper Joka wono eye president Rotational Nurses and Midwife Association e wo Ghana ha no mo no wono ena eye wo mo national president ye ne ko twetwen komo Jasper what me kan no pay good morning sir na bibia boko de the last time when no bon komo na mo kire se empanifo atonsa afremo wadaro ma mokọ ya ekosi sen yo meda se na pay na machia otfo achia rotational nurses
omotie ofidi kese enana pay so em say empanyifo efrey no yawada on the 18th I call Ministry of Health and the eco and the uncle 2 minutes and Ankasade and so on the Chija director HR of the Ministry of Health and see Onona Kushiano consuno your mother association the Ghana registered as a middle association omone di a coach empanyifo and I said new moko meeting the meeting no ko na director na kase Ministry of Finance na omo pepa no senka omo be my financial clearance no nenso no sika no na eni ho enti si na IMF sika ba no o hye yembo se acha bosumi yewie ye de financial clearance be ba na omo di ahya ase agent details ana ya kechi asem so aye entemtem enti ebosha mo hye no eni ana asem eko si yechiri de eko si wo meeting ase no eni se bosumi beko wiye no na ya sanka financial clearance. I see. Enti sisi ya ne de mo betumi aka se muno mu nyina ma reach consensus a mate mo ho ase. Yes, consensus when they reach on several occasions. Only minister nankasa e kan kire on the floor of parliament. Say April ending. Financial clearance ba. Na minister nankasa ko ka asemi wo floor of parliament. And nye office of Ministry of Health. Floor of parliament. Obia wiasa fele nyina ehwe. Na sa boshe na minister de mayen. Wentimi ndiso. Enti aye din se ye beji we atum. Se se no ye wa twoyem. Enti kosi se na se kopem emra ye nsabeka ana se ye beti se financial clearance na bade ye nso ye ntwen. Yeah. All right. The last time now we say how many months no. So far, I cover 6 days. The month of May, it's closely 11 months. Any a car with them. Any a car with them. Yes, I say. Yes, from July 2022. I've been sitting one city. Yes, Ankai. Hey. Yes, I'm with JB and I'm with the Anka. One city. Yes, Ankai. It's a film. Yes, I say you know. I've been sitting. Yes, Tishi. Yes, Ankashi. Ye dimpo yenje in the years of Mudia, I say, come on, they can't say, be a cancer on Mudia, I say, Mutibi, and Akebi. And she say, no, and you can say, Yensanka once, Monsanka be crampo. Yensanka be cry. All right, Auntie Mukoko Shia, ye, Moshe Womo, and some Womo can ye. This time, the ammonia Mujidi pa on. Omuji die die yenti nka se nyam omuji die pa enso no ansama omuka no so akwa penyi a oni yenkasa die ye beti die oka no na yenso ye betwen se die oka no wo die ayedwuma die oka atema ko oka ne se na sekeni ho se na IMF agranti and bill no Ministry of Finance ye financial clearance in this month na ya shafie aye agigi and details na sekisiano so ashafie. Enti yen kasa ye wo mujidie yen pa jidie na kasa nsem because medika kan say minister na nkasa eseyembo on the floor of parliament where we all know that parliament is a house of records. Waka on the floor of parliament yen tifi every mra kan asemi ebesi ne ibi ultimatum odi maye no bibia kan si ye dimpo yenje na akasa de bibesi asa na sika namba. Enti asema mo kan de boshe anasa research mo de maye in the nursing profession we say reassurance what reassure you and so no confirm say anything sika na baba de yen fa ye gidi nyina ntum nti yen just demonstration e dia to akwam no we are only holding on to the end of the month. Okay yes. And na ye nyina yen fa empire time achi ne yen hwe the end of the month no nia ebesi bibia ni ebesa ba wo nchen biem. Without an pay. Okay. Enti yene yenua bema Jasper Joka. Ono no ye president National Nurses Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana. And yene kwatwetwe en komono some 11 minutes after 9 share so machi no any dwumadi no edin. So from rotational nurses for hono no yebekọ na yakwa kodin komo 29 civil society organizations bi chere say GNPC CEO a wo ho ye friend Owura Opoku ahwene dankwa
ɛna no ya na yɛde ne kɔ you ɛnyɛ ɔno nko a board chairman owura Freddie W Blay na je say Freddie Wasimewu Mama Blay kane national chair edema NPP omo kire se yempam won adentia yebeka wo mane so ne ekuo ni mu baako akwakotwetwe nkomo Copeg wo so ka ho bi ntia ne owura Samson Ade or director of research pricing and monitoring edema Copeg yene nkonkobo nkomo pani uti menka no pay mache na bibia boko de nyame adom yenso ye ho ye pa na ade na mo kire se CEO any board chairman edema GNPC omu nyina yempam won mami che Stefano pay yenche ye kasa se omo ye transaction bia intinima ho ebekire omo pese ye edidi preku na omo mpedi da na ni nyina ekọ kuwie mu wo eye blocker ye ton wo eye Westcape 3 points na ye nyina nim se ye fan wo ye ton yi de bia ka se ye se fan wo mu asoman na ye bi ni sa enti GNPC ye se ye interest a ewo eye anse interest enya free ye fan wo mu no isranche de bi ka ho ye nim se enya interest ye no ba kwa ye fe ne se carried interest no yeah 13% carried interest no say ebia so boys economic no nti ebe no ba ko fi we ebe no fi na this car o ye nju because ebe issue ja issue o return to nyama bebre to ye carry wo along nti Ghana because of say ye oil no ye dia nti say ye two oil company say be two oil no wa nyina no omutu bia enya emu normally no I am 12%. But for that came fruit, any jubilee fruit no, you were 13% a womb. And you were participating interest. Participating interest, no, and no vary, and also you say contribution like oh, do I bet you any Kenya na you might be obedient this banner all the this bar moon and that's how two fruit so near 15%. And I saw in a shanty, young pending count, and who say company be another quarter. I from Occidental, I can't so more interest. Or Mukan from Motoma Cosmos. And I catch finance minister or boy a Bosnia, GMP Bosnia, and you can say Parliament, Parliament, and or Kotoye at the cost of $165 million. And you thought 7% interest. Now, you found 7% interest. Now, Anadako, and you can't see company be not 7% interest in room. As the GM is to that company in India, a medical company, or more creating new company. And the Omega company and everyone said Jubilee Oil Holding Limited, JOHL. Now, I never found a woman said, JOHL, no, now you're registered or Ghana, you're registered or Cayman Island, Abutimem, offshore company. The horror music academy who may be a Rokumbiano, yea, or man, because it needs your so. If you say a year that time, you're the blade and they take it upon, and you're more managers, and I get it upon coin, and you're right, the blade, year or Poku, and men's sunshine, Eba and Obey. Now, no, you're toy and now make Ghana 100%. Now, from here, 12 of 2021, everything, you say your tone, your farm, your interest, Husika, any company say 2 farm winning now, I say no, or more times on the train now, and under the Petroleum Management Act, and my question, your farm who a year petroleum holding fund. After say a toss, I go, ye, say once you cry about a year petroleum holding fund, a year of my Ghana, dear, between double and home. And no, nonsense. That JOH na ya tono era for the day any era ni CEO no I say about 50% of a year 7% interest for fee a year Occidental honum no e dey ma petrol SC now so you see a blocker you took no block no max split into two no matter to half e dey ma petrol SC I no money na wo the same block honum no and I say area site ya turn their more. And energy minister who said no, wait here, boy, because the CFC increase here,
your stock and I say your interest now. The one year sound to be going through into die. Now ready everyone. I know two CEO and the boss chairman for. Omentie, and no some more one is your omentie. And now who's after the same for one is or them or a petrol for purpose of South Africa where the young ton and them ton it now. Or who are not a boss and no more negotiations. Now they are under good corporate governance here say board chairman you know running day to day activities of the a company a CEO and the ASR. They will let us now a board chairman actually how no time after so early negotiations. And she said the more ever say you say you turn your interest and they are disconnected now that's the because also will interest me now. That's all the come on more. In the next 5-10 years, exploration year, not drilling year, interest of 7%, no got a minimum 3%, 3.5. The other 3.5, I'll call a year a petrol as a hot bar, or moving yes, the canoe, I set a year operation cost, farm work cost, or moving yes, 1% in it's a idea, a year in Sima bro. Now, yeah, it's a year, get you with that. You have that in my home. And then there's the international control. Enough is enough. Yeah, it's about cow now. Maybe no debate here. A fraud that to cover a lady, energy that to cover lady. No, a transaction here, your mind in the year. I hope I buy no more of Moko. Then you have young man and consume tea. A strong man say only boss a man, any a CEO no. And you might be because the energy minister might have prepare canon. Okay, what I know is state-owned institutions and I say enterprises in Yunano. Na one more embra with the Juma. Inti ABI am fan say all cranny are point to Sebra Bay to say board chair and I say be CEO. More explicit rules into yabano governance a kwan befa so amobeto tomo nioma enti edenti na yetimi single out to say a CEO and a board chairman one more akaka ho to say board members no deputy CEOs for no then a two one yenim say CEO no owner enter into negotiations a transaction ya and a board chairman so no board na una do manu a hold power so the board chairman so who is you no makabo na se mo ye negotiations our board chairman can because all your negotiations what company letterhead edge so letter S sign negotiations are against the practice and ethics of corporate governance and the energy minister no can so only know the same party and say or no yet no oversee I show so no say no the mo ye enya munjai one can back you no miensa and then after that must so mo ye Eddie, question na obi bisa ne say board members no a one na ye chairman wo mo so no mo we he then no mo so aka board members na dia mo take decision meeting and then the chair no and the dama no obey it board no any management in akwa they are against it but the board chairman and the CEO no and na take initiative. It's not like said the board in na they are reshuffle as one and I say management. Not just say they are against it. Clearly no almost a flouted corporate governance ethics e wo ho no sanity. And he said sanity they are saying na was it take CSOs mo bebe ka ho asem ansa. And then a hard because energy minister no aka report say guy I'm a catch my minister transaction MYN. Who says no, you still go ahead and go. I'm the energy minister of short kata I and second you command here say what catch we no after those what how and say negotiations are all year. And the agreement and the whole team officer or town a manager. All right. Most some what that same sector I would want to believe say what me I get it close to penifo mienu amabo mudin aginchiri mu de afiri am ho ana mo base mo call yi on energy minister nin sem o kan ye no
energy minister in some kind of thing. Maybe can do call quite fast so you talk. Yes, Jubilee Oil Holdings, any even about slap to a year petroleum management revenue management act, say transaction here could be an ember petroleum holding fund. Ever since the JOHSE by you know once to be set about a Yabatu petroleum holding fund. A dear your major padia a year a year mostly a limited liability company a year with Ghana has said it's more money dear air common the Mudi Yanu a year or money because they are reported under the petroleum holding fund. No Piak a report no most at cassette or Munyam say once you can be boom. Now that's a dear or Munyum a year a reporter a year the GMPC so any Emma other CEOs so you invest in excess and petroleum holding funds you now one a Ukraine film and that Jubilee Oil Holding so a man Ghana just 100%. The other now yes all cotton a year 50% ama a year petrol essay said yes in our water and side the Padiano Yakob Yama a year at the Bussefi a year finance ministry also year cotton because you had the Bekanwa you stake any year interest because some in his cabinet. It's in a Yakobo Bushabu set my year for Kana, if you have more parliamentary a year, you take a co-parliament, Yan Benayan Yang, and Macaso, don't a year picture, don't why am I take a coso. Now say you take a coso, all said that this was out of you, and then you control the Okay, enti mama timeline B, mo hwe ni mu se sector minister na se impo omampani obetimi atu ana mo afa mpanimfo mienu ho when two are then na mo CSOs mo beye ya ma na otu mienu and ya catch on better beyond the sector minister no the ambit because we share one in the man so ko otunya ko be fire no ba ori tumi no do o apenyu na be fire o money eye CEO because na akwanti o mo e di yesro mo say e kinima eda tina yendi e kinima aburo ye say ye turn na di ne ye fa ho the next aye beba say nka e wo hono mo a ye bia no anya bia ye exploration ye drilling companies on be na ye benya interest wo ho anya 7% na wo ho a e kinima betimi dia ye aboa e developing them o de also o turn ni nyina ne no wadi ne na sana ye yade enti okay so ma pe say one minute ma ho na aye sa ko mienu we no onyo mu to because ege ma mo ye no one omo ATM na sa corporate governance no omo buso na two aye sa JOHL no yen say ye be ma transaction bi o ma ye bia no embre ne enko petroleum holding fund say de emna no eden SN say ya nya ne sa ubenya minister bi anaso ubenya MDB obeba na fe de obeka SN kra because they have been a precedent e wo hono mo a no nti so obi ba no no one you can back to the holding fund so obi so ba na next time kaso on ma that holding fund e be dey say wo e dey input juma on my Ghana I see minim say any connotation with aka energy because I know some raise issue fa ho yes thing na e fa ho e be say interest aye wo no e na ye to I see. Now you say a similar issue no a see wo aka energy no and we be na petrol essay so e pese see wo ho. Esi wo no yeah block no or aka energy no yes split between ya pump efa. I see. But I even I bet it say block no so yeah ye drinking or you wo no yeah ton no. Aka energy no so mo share campaign na se minim say mo any update bi a wo ho because as a mo man so say ya say the mama petrol essay dey so ba any dey be kwakọ wie I don't know update e won say akade no some aspect bi wo court yeah I don't know o ka na so atobo unto say ayi ni beba but who say ni nyina mu no e say your block a your mine dia and a block no edika breyen because a hono fan wo hono ma obenya no aton enti se wo no wo se wo kabi akoton ama eye obi a na so onipa no betu no anya faso be bere afi hono and na ye disika so and na bi say sa
JOHL din ya di Ghana sika taxpayers money ne de kotoye and every interest every sika na every no wo se wo twa sika ni bi ato am obi se wo de opesika bi bom agene ne na emfaso ade bre no eswatcha because anytime dia crude oil price be cost no ya interest no cost. Okay. All right. Wo ton na untimi fa kanin na wo mu wo betima di kana di ne e bedroom maybe na kanin na crude oil e bo na cost no na interest na sika unya sika no unya because what on half e dey ma oye odi and na dey to ma do class no akwase the site yes dan ya ono no get afa wo dey so and also o ton wo dey o so o ton wo dey ni e kana dey ho e dey o ton wo dey na kana dey ho se fa so ni mu a all right, I understand it. My fancy had a mona said your mama 2 weeks no yen ready a brand so a bc na fi ensam round chamber. Okay, Mr. Medas. All right. Enti yene Ura Samson ade wono Director of Research, Pricing and Monitoring, Chamber of Petroleum Consumers Ghana, COPEG. Any yene kwa chain komono. Agro Ecom Ghana Limited. Akanene from Amajaru. Almost omo asem kan de kire wo mo customers enyina. Omo cheche amo e free Agro Ecom Ghana Limited and afi Unicom Commodities Ghana Limited. Omo chiachi akuafo no omo customers nyina na ne tie nie se de munim se afie bia no eya omo emamo ne ya friend se premium na bonuses no afi we nso so ebre no eya wiedu eno ne ye kaka mo se ebre ne ya wiedu nti uye kuani na woni edi dwuma wo tumi nkrata ne obrani friend certificate no wo bi na ekire sampa wo ye yen client ana se yen customer ene na tie dia edidi sui ose yen kan kire se ba bia ya na mota akokogye no afi nso ehwa ene wo san ede efa na wo se yen san emfa mane ne bi enka ho se wachiche mumu a waye mu akuakuo nti ebi aboabofo ofansia yiribifo asenefo yachiche mumu saa na se ne ya na yetue sika de makuakuo no afie we nso saa pepepe ena yebe no ebeto akuakuo no wo mu account emu na ekwan on befa so mo de betiche sika no enie akuafo wotai de mamu wo momo nti momo account no obetumi anya afiri ho o sanso na otimi de maw sika physical one cash no omutumi de maw o bank account nso so omutumi edi tum eni nti wo mu ka kire akuafo nyina se mo mpanimfo no omudidi akuakuo no animu no mo mpini wo mo na mo mi so mo se afie we nso nhyehyɛ no sɛn ɛna ɛteɛ ɔka kyerɛ wo wie pɛ na usika no yɛde ma wa repa kyɛw ugi sika no wie a san anase tim na yɛhunu sɛ wo nsa aka usika ɛno bɛboa wo ama dwumadi a bodi kodie no akyire din a problem bia ɛmma ho Ecom Ghana Limited aka ne from Amajaru sɛ yɛnka kyerɛ kuafo nyinaa sɛ wo mani ɛsɔ dwumadi a muno mu di na afie nso no omo besan amia osomnim ama na ye kra behwe kra wo makuafo nyina ayiko amani boyi efri Agro Ecom Ghana Limited akane ne from Amajaru ena omo se yenka nkire wo mo customers nyina nyankopo ya adom ene na wotwepepepe ye de eye finals kese pa de hyehyɛ so Europa League finals no match no ebekoso na kwa ebekoso no yenso yebesi nkonwa ewo eye achim aboabo the Blues Pub and Restaurant eye Sevilla oni AS Roma eno mo de yantam so a enya senkete kra wo ho no mo me pa chew o ba behwe bi ye free kapre kwampa ya boni mu ntua eye free ye the giant screen e de pem ho no mo a panem poto fom ewo park ne so a wo behunu na enam sa henkan FM ye sports team no also munkukuru omunkaka de akobɔ the Blues Pub and Restaurant at edia anunti omo kyerɛ sɛ saa na dwo no ade bi abeto ho bia no 50% discount watete so sɛ hu bra na won san kan de sɛ wobeto drinks sɛ wobeto aduane ade bi enam bibia abeto ho bia no wo mo ate so nti sɛ ne ye ton no 10 cedis a e beton no 5 cedis nyankopɔn yɛ ademo a ene na wotwepepe ene nti ye ka kyerɛ mo sɛ ya munhyia yen hoi na fe yemfa finals no commentary no nso enhyehyɛ so na wabra commentary ne koso no a wotin sempewa no na aduane no nso ne namase saa local dishes no ye fufu abunabunu fufu enkatenkwan fufu light soup enkwan bi a onima benkwan ni nyina wo ho tio zafi no nso
ayɛ krado banku wɔ hɔ konkonte ampesie ɔmutuo ɛne ne akaka ho nyinaa na woba wo nsa bɛka bi na wode no si nkyɛn so a yɛsan wɔ fried rice wɔ hɔ pizza yɛsan so ɛyɛ noodles salad ɛne ne akaka ho bebree akyem abowabo yɛbɛn Presby JHS yɛsan so yɛ delivery nkyɛ bi a corporate institutions no mo wɔ adwuma mu mo pɛ sɛ mo kɔ lunch mo tutu mani a mo hu baabi a mo fa ɛno wane sɛ mo bɛfrɛ number yi mo order aduane no yɛde bɛbrɛ basahare so 0246 970146 0246970146 ɛno ɛyɛ number wo bɛfrɛ na afei yɛagye wo so abɛyɛ delivery no kama ɛde ama wo sɛnea yɛdi ka kyerɛw no ɛna ɛwɔ kuada ɛno nti yɛbɛkɔ assembly ne akɔkɔdi hɔ nkɔmmɔ kakra ne yɛne mpanimfoɔ a yɛfiri assembly yɛne deɛ yɛkɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ agric foɔ hɔ kakra nti yɛne owura Isaac Man ɛna ɛbɛbɔ nkɔmmɔ ɔno na woba yɛn mpɔtam ha no mu agric panin paa ɛno no yɛne no ɛbɛbɔ nkɔmmɔ Mr. Man apo mɔkɔ deɛ jabiado bɛyɛ paa okay enti yɛbɛbɔ nkɔmmɔ manager ma nhunu hwee nea mehu yɛ na memayɛ no meda ase bebree yɛne ɔpani bɛbɔ nkɔmmɔ na yɛnya ne teɛ sɛ ɔmde fertilizer bi de baa mmerɛ bi ɔne yɛbɛka ho asɛm nti yɛbɛbisa sɛ abɛduru a ho nhyehyɛeɛ te sɛn ɔmode initiative bi nso so de aba a yɛba bɛka ho asɛm sisi ade ama wo nti yɛ na wahyɛ ne nso ɛberɛ ne so bɛ mu a ɛbɛma kwan no abɔ awura mu bi nti agyaman yɛhyɛ aseɛ animuanim yɛ na afei ɛberɛ no nti yɛtumi awie ɛfa dodoɔ no a mo initiative no mu sɛ grow Ghana initiative wada roma no ne yɛde adeɛ okay edi kan menchia yɛn mpanimfoɔ a wɔwɔ mansi mu menchia yɛ maame honorable Victoria Du MC any coordinating director any assembly mpanimfoɔ ne any agric edwumayɛfoɔ any ɔmo a mo nti mewɔ ha ɛyɛ yɛkuafoɔ memma abɛkwasɛm kakra efi 2017 ebidu mmerɛ mu ebidu 2022 December aban ɛde nhyehyɛeɛ to hɔ a yɛfrɛ no planting for food and job na in fact sɛnea yɛkuafoɔ bɛnya fertilizer ɛyɛ ade a ɛyɛ dadwen ma aban nti aban 2017 ɔde planting for food and job etu kwan sɛ ɛno no aban fertilizer ka no aban bɛfa bi na yɛkuafoɔ no nso afa bi nti running for almost 6 years but mmerɛ du a ɛsɛ aban ɛyɛ review nti mene wo ka sɛ planting for food and job yɛ nhyehyɛeɛ foforɔ on it a ɛyɛ review nti recent times krɔbɛte sɛ minister no ɛka ho asɛm sɛ ɛbɛtumi aba sɛ ɛbɛyɛ no foforɔ a ɛbɛfrɛ no input credit system nti no ɔmo gu so yɛ sɛ ɔmo yie ɔmo bɛma directive na itumi de ayɛ implement but ɛmbaɛ no yɛn department of agric a yɛwɔ mansin mu sɛnea fertilizer dadwen ha aban no yɛn nso ɛha yɛn paa san sɛ yɛgyina hɔ ma akuafoɔ nti last year ɛna yɛtee sɛ America aban global food security initiative a aban no America aban no ɛdwen sɛnea ɔmbɛboa yɛ ase nyinaa na aduane ho nsɛm no aba fam kakra aduane ho nsɛm ba fam a no so kyerɛ sɛ yɛkuafoɔ no woboa mu fertilizer ɛbɛma aduane ho nsɛm no aba fam kakra nti last year na America aban initiative saa global initiative no na Ghana deɛ ɔmo launching no somewhere in September ɛno no America embassy ɛwɔ Ghana ne development agency a yɛfrɛ no USAID ɔmo ne edwumakuo mmiɛnsa baako de African Green Alliance for Green Revolution in Africa agra any fertilizer ko bi a agye den pa globally yɛfrɛ no Yara International any African Fertilizer and Agribusiness Platform AFAP enti no America aban hyehyɛ na globally ɔmo launching no Ghana deɛ no ɔmo starting in September na deɛ ɛte ne sɛ aban no America aban no ayɛ available 360,000 bags of fertilizer a ɔmo de support yɛn farmers ɔmo wɔ yɛn man mu na esan sɛ ɔmo de support ne nti no nhyehyɛ da ho nti nhyehyɛ da ho ne sɛ
fertilizer company agidin globally ewo Ghana yara no omo fertilizer brand ba ko a eno no na ho de wo soro pa friend Yara Activa Miller eno na America buy no ato 360,000 no omo de boa Ghana kuafo and the sani atene say wo to Yara fertilizer Yara Activa Miller no 50 kilogram no to 2 bia na ya mao 360,000 bags no emu baako woto 4 na ya mao emu 2 woto 6 na ya mao emu 3 woto 8 na ya mao emu 4 woto 10 na ya mao emu 5 na esi na wo kota no na esi inti sa nhihye no na ewo inti nhihye ne den ne friend Grow Ghana Initiative. All right. Inti no sa na nhihye ne ti Grow Ghana Initiative. Grow Ghana. Okay. Unfortunately, no, mindsin no, a Greek department ye 2.5 if last year no, yen sakan bia ye pilot ya na ya starti ewo ye mindsin mu. Okay. Na sisia amene wo kasa idea ye were only one certified retailer ya man who kwan under the nhihye ewo sa Grow Ghana Initiative. Na sa retailer no the Sami Agro. Okay, or dan ha say. All right, inti sani ebe ya T4 ni ekuafo no credit tiru omo ebe follow enkomo no. Ni nyina ne say fertilizer aba. Yes. Dey be boa. Yes. Especially planting for food and jobs no. And that's what the emphasis say dey be boa ekuafo kra in general. Na eno na ebi aba. Free and we no subsidized. America buying and other boa Ghana buying into quantity near 360,000 bags of fertilizer. And they boa Ghana na Ghana 360. That is the face. Okay. Okay. Omo piloting but send your say auto 2 bags bia fertilizer na ma born din no Yara International for fertilizer uto 2 bags bia na na ya 360,000 na ya mo emu baako uto 4 na ya mo mu 2 uto 6 na ya mo emu 3 free uto 8 na ya mo emu 4 free uto 10 na ya mo emu 5 free. Oh, okay. Okay, to bia na ma obi. Yes. Enya say wo ho na dey chiche. But to be near Mobi. Out of the 360,000 bags now. Okay. Okay. All right. Until now, Ochre or Dan have retailer. No. Sami Agro, who call Accra Station, Ura Station, or Kennedy Drugstore opposite. No. Okay. Okay. Until no, and when she say, who call her a sign, she into Grow Ghana Initiative, no mama nipa 2. I bet na shop no ba ko ti shop na anu ankasa ena ba ko woni warehouse so nti wo ko a na ope sa fertilizer ne bia na ope se wonye bia wo ko a wo de Ghana card ena ebe ko nti wo ko a wo be hu young lady bi e wo ho okra tablet nti no ko a wo be bo obeji wo details wo be bo wo din obe hwe wo Ghana card obe bisa wo se wo de ko hin di enfo na wo de ko ye bia location bibia na wa enter onto a platform into your entire pay na a generate code into code no ebeba o phone so irrespective say phone no your smartphone and I say okay into code no a generate here na with the code na no into with the code no man we are na fe no we bisa o say we beto sen into we beto 2 and 4 and 6 and 8 and 10 na what type ni nyina we no so into obope na wetumi atua scan into utua pe na oyi amaudia na we 2 bia na ya man of 1 free 4 bia and 2 free 6 3 free 8 4 free 10 5 free na esi okay into no send American limited 360,000 bags the whole Ghana into no you can only access it once see and there you can only access it once and na say we di 18 years and above and son obetimi akotobi and I mean for way so ntedwa me pick information bi a kire say ebinom so to sa fertilizer bi koton omo to koton omo to koton esan say buy one get one free esan say
say 3 bags it means say we tia 2 pe say 4 and say friend is saying 8 near man 4 we tia 4 into also cotton 4 no cotton me person me sounding a note of caution and a warning esan say we information nyina wo system no so say wuti ha say we the phone ko ye say enti no abring nyina no security agencies no fertilizer situation bia no ewe man mu dey monitor enti mesre say we pray na ye ko pray the buy enti mo bia nya bibia wan hwe yi a na akoba ne say ye de board dan no ebinum take advantage ye be blacklisting ye nya sa facility no because me can the whole Ghana bags omo dey yes initiative 360,000 so endorse and they say one she hu ye na blacklisted then that means you miss out. And Yara Activa Milano is one of the best fertilizer product on the market as we speak. Okay. Intino say ye bibia ebe says arrangement here ebe hard do okay nti sa fertilizer we ya apply the crops in particular. But a NPK fertilizer. But no ni nitrogen e was soro. Intino to the bia say ye kia for no munim dia meche na sepa say dia urea ana ammonia betumi aye no so we nya urea ana we nya ammonia we no so betumi I say universal. It looks like you know yeah good fertilizer you wo ahoro mienu a good fertilizer you the aye start and your friend basil and yeah normal no pagya no so and also wo de guso into no your top dressing into we no say we nya urea ye de top dressing and ammonia ye de top dressing we no so betumi ayama. Okay I see, but I believe so mo ban so amomo makwankyere kakra. Oh definitely your extension officers omo in communities nominate farmers. All right, set me to 8 amenya 4 no me nko ametimi aba beto more than that and I me baba akwa eno ano no. Just say at every instance no number of bags are betumi ato no 10 for once 10 into 10 and now when you 5 free into would do ebia na no abeto 2 the following day 4 another time nani nyina e was system into na yaji with details no into details no was so that into what to 2 it means aka 8 I just say cap near 10 and also okay I see into se onipa no oba ne na obeto 10 ni nyina ontumi mabiem okay I see ye be hwese ye be matiefo no kwan na bia omonso wo asemba community bi o mepese mu bebisa ansa na masan aba wo nchen ebiom eti me pacho ebia o yekuani fertilizer ye gusto edi ho nkomo no so pese wo nsaka bi ana asembi wo ho krampa wo pese wo bisa boss a wo ha a Greek manager na nkasankasan wo ha bisa no odi anu yie de be ma 0201 94485 0201 94485 and 0554 820910 0554820910 eye number obetumi afra bana afi wo asembise bia obetumi ebisa na boss ode anu ye e de amount enti said o kan ye no we eye fertilizer e free amanone e no mo de abade ba be support yen ma me nkwa homa ne so ba chodi be akase free. Hello hey ojina so e ba chodi be akase free onte de obekwasan ba e ba chodi betimi asan ba biom 0201 94485 and 0554 820910 ubetumi afre na fe wo asem bibisa ubisa a Greek manager or the anu ye no e de bema wonti mesa akone ho biom abra ye twem course no na afi makwakwa ko bisa no apart from fertilizer we no a airban fufuru bi besa ba biom ana we no aba na je se no ano nti wonsa nka bi a na je se ono ba ye no nia wo hwe animu se nka be so dosodoso no na wonsa nka na okay ma me san ko biom e ba chodi me bi akose free. Hello yes sir me ba chodi me bi akose free obo ba nwani wanti me ba chodi ntio mbele agriculture officer na koko nko na abeka ho. Okay
or the anu yebema why or pursue who a crop in particular obetimi apply the amano me ba cho wodi ni bia oh there be obetimi asan ba biom Ghana ne mo network ye nsu to ana bibia ye de wo yi onsu betimi aba 0201944485 0554820910 omo frɛ ba bato mu ntimi nyina so ha dwen e ba cho wodi ni bia ka se free so ye play Emmanuel aja yi ma ka se free me pacho me ka se free achim odan liberty me pacho yenti o me pacho kube eka ho ana paso hu se obetumi ayusu di amakube nso a ana mudi ehe like kube se maybe that's o person hu se fertilizer no obetumi ayusu amakube ana u bisa se kube ntuta e wo ho pacho bisa se kube nso e wo ho ana me say me question one ti ase but or the anu ye be ma why yo yeah that's it enti eno no minimum ara say opeso hu se kube ni ntuta na wo ho ana so obetumi apply ma kube ni nso so a I don't know me nchiremu is a pass mo bisa sa question fertilizer we no ye de ba purposely say ye de bua Ghana ye do an same situation okay enti no essence enti no the main target ye ebru emu atosodie okay those crops no vegetables and greens no they are the main target for enye ni cook ase ni kube the main target no and your food security crops are key among them you know ebro emu any atosodie nti we be da baby no we ba in fact sani America no so see ane the planting for food and job no is under review okay your minister no ka ho asem say there's going to be a system ye be friend no input credit system mo intino say nya green light no omo ma directive ne pe ye be ma nti betimi abakra say bi edin no kra ye be sesa no planting for food and jobs no o de ye train directives say eba on person obe committee that you okay meaning say or any other issue be our person ye be ka ho asem a oh so far na de we na me pese me de beto ekuafo ni all right ene na ye be yen so na ya sorry so eja man Isaac man eye agric boss our way important mo hana money and twetwe nkomo ye ko no mu no be so free I think say lines no you guys have to work on it eja man ye be da say yo okay Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM enti eno no fertilizer ye de boa kuafo ene ye di ho nkomo from the assembly me ka kire won so say ye behwe na kolesi fa se o ye behwe na afei krata bia me nsa aka from ebi mo kire say part of the conditionalities of the IMF no a yakono IMF na yakono na ne etie ne se ye bekoso asre mpanimfo especially of friend is saying aban no in particular IMF no nye isumu asi dwadie IMF no nye isumu asi dwadie enti se yakọ na nyame adom yensa aka enhyehyeye bi ewo ho no ewo so mutumi ema yenya ho enchirimu kakra because as I say eka ye de China for no IMF for say yentimi antua yenhyehyeye ne se wo say China for omunya access edema yen mineral revenue ye minerals no revenue a ibenya ni nyina no ewo se wo munya access China for nya access electricity din so electricity company of Ghana say yentimi antua ka no ye default of yen fall loans no a IMF for kire se ewo se China for etumi take over electricity company of Ghana inti minimi so mu take over by electricity company of China. Hey, interesting times ahead oh. Ha drain pa
Nyankopɔn yɛ adoma wɔkyena yɛbɛhyɛ da di saa asɛm yi ho enkomo saa bere die brɛ ne kɔ enti Nyankopɔn yɛ adoma wɔkyena yɛbɛnya abotre na yɛtimi adi ho nkomo yɛbɛpempanimfo a wɔmo enso aben ɛwɔ saa asɛm yi mu na yɛbiso wɔn sɛ nea yɛteteɛ ne yɛ nokorɛ sɛ IMF for conditionalities ni bi ene sɛ ɛwɔ sɛ China omunya access to Ghana yɛn mineral revenue a yɛn sabeka ebiom ɛwɔ sɛ sign take over electricity company of Ghana because ɛka no a yɛde wɔn yɛde wɔn ka 1.7 billion US dollars na ɛnyɛ Ghana nkwa na de China for ka o China for na yɛ wɔn ho nkrofo bi a ono mo nante no anhwɛ yi de bia wonante yɛbɛtoatoa de bia obema wonante atoatoa because onene namoa utu anamo 1 2 no ahwirihwiri nso mo 9 tie ne tetetetete obehwirihwiri si aba beto ye de omo kai ntimi ntua ye ko mo hokre nke po ma chawo se yesre omo fa ya ka ne nche yen China for hwe yanim din omo anka hwe asem o maka kira mefofo ne se mo nka nkire Ghana fo no se ye ka no omo ntimi antua e wasi yenya access to omo mineral resources no omo revenues omo be reki e wasi yetimi nya access to it electricity company of Ghana ye hunu ye ho ano no eno so e wasi yetimi take over na omo detete omo ka nti omu take over no say ne 20 years akra ni ribetu ya 1.7 billion no a 20 years akra na wa China for ne ho ebi mo kire say electricity company of Ghana kwa nke ko China for ho ankeye na nka omu ntriti yi because yen yankasa yen crofo ni ntriti yi e ko China for ho am ye sure say e besan be di ho biom na debio yet yam na institutions bi sa de jade a China for nsa se na ni yawu ei asembe mkure ni mame fuma adwen kyerɛ fantoa so na me sorry Hernandez Fidel ono so edi ni message about say Omaya Chiano pay or say the victory for Ernest Enim Ewukumewu by election no kyerɛ say new era na eba asokwafo nso munhwe animu na yefrɛ owura bi Edmond Chei ono no mo de ne ba nti eya na mo ahwe nanim yo yate Hailey Selassie enso de bi dia ba before Nana Jemfi ono say good morning enkoma yen ene yetiefuo nyina yefrɛ no Nana Jemfi ofri kode ye de Nyankopɔn asese kumewu by election nkonimdie akɔ ediama NPP for wɔkye owura akoto na asen not nso ɔse ɛyade a bi nkonimdie bɛkɔ ediama ɔmanfo ɛwɔ hɔ yo yate Hailey Selassie ɔse patriotic voices go so enchiankoma honorable Alan Kwadwo Kyerematen ɔso ɛyɛ next president nti yate o ɔse nkonimdie ɛna bɛkɔ de ama no ɛwɔ NPP abatwo no emu yo Blessed Sun 2 PM Asante Mampong ɔse yɛ de Nyankopɔn asese kumewu abatwo no yɛ asumdwie tefre bakram pu ni hɔ no ma ne ho kyere no yɛda ase bebre Nyankopɔn yadom a NDC bedi nkonim 2024 ɛno de is a must ne de ɔno nso de aba no Amisco Spelele enso ka kumewu de no ano ɔbɔ mpanimfo aba so owie no se nkyea nkɔma Dr. Bawumia DJ Omale Wayosi enso so dibi aba wa ha no mo ɔkyerɛ sɛ JDM any as in JDM and his people should stop wasting on time since nkonimdie no ɛnya de yɛbɛkɔ ama wɔ mo ye hwɛ dani mu din a yɛ kai sada ye hwɛ dani mu din a yɛ kai jida ye hwɛ dani mu din a yɛ kai dumso ye hwɛ dani mu din a yɛ kai akonfam a etu kɔ Burkina Faso enti JM de o hwɛ dani mu a ɛni da so onim ko mensa pillar 2 enso kyerɛ sɛ sesi ade breaking the 8 no ne asi wɔ kumawu no ahyɛ omunkuran papa sɛ breaking the 8 no ɛbɛbam na ɔbɔ mpanimfo nso aba so Gladys ampa ben joining yɛn a wogu so a wɔhwɛ yɛn yɛda ase Gladys mo a ma joining yɛn na mo de mo messages aba nyina yɛda ase Stevo sɛ ɔwɔ betena se ɔma yɛn akyea no pɛyi na yɛnkyea ima ɛmfa ɛma no izi ema na ima anyways yɛda ase sɛ wo de wo message no ɛde ɛba yɛde yɛkeka kɔ ne deɛ na gye sɛ
siara na yɛde dwumadie no nso so ɛde esia ne sa Entimi sorry so no na me sai ka wo awo a wo betimi ahwe nkwala no enko wo metete nkwala no so ti azie me bra so me ko Memories wana miko Enti no akuafo a money agro ecom edi dwuma no yesi mu bonus no disbursement no aso ye be chiche di amamo enti ya na wa hye ne nso na je se wono mo edi dwuma a enye se afe na ebeso afe na san duru ho bi mu a ye be chiche mu sika no edi amamo enti eno nso so eho amane bono no ye da ase bebre Okay. Busi afo. Yem fast dan koma aboafo. Udi Ahenkan Kwame aboa. Ajumpa hine Kofi Mensah ka obike Kwame Asante ne Belima. Ofra me obowo ba ofori amanfo na no yehia maame bi a oye yidokono fitaa yi bi. Edite me ko bi a me nkasa